Chego fie ole fetalainga ia tunai tunia vai lua. Male pese atamaiti a ato e elefane ipu o ofu. Uati la longo alo e male fai upu malie ngarga malo famai. Io e mare tanga chai fai talai lo joleanga fa tupu vesi. E kai ise foi winga o pese sunga ya to vai tunai. Tunia vai lua. Ya, te matai fo i tatou por kalame e le toe whaawa wina fo i talu mai na malolonga i le asoridafi le tatou sports tala noa. Ia ora tō omele nei asiata. O se mai fo i peau mangaru nganu o le ea. Te tonu o loo hotel le Selman na i ora manu lu. Ia i nei lau whanua. Au le lei mātango fie. O le stete o sini au se talia. E na ua sa vali valo wanti le se fulu ma le 5 minute te ai le tula e fa e le taimi masani o le tatou purukalame e fa avetai o tatou taimi sorry o tatou waso fa tasi le nei tulangi e se mai a Amerika a te tala noa te fa alongo tu lava ile o fitaui le tau mai o waso ia ma le aso lai tate nofo sa awai ia o yo lea o se fianga i le lo tau ma le nganga o le mua e ave i le tua o io le tuo le ola, o io le tuo le malosi, o io le tuo le whamaoni. O wa le ase loto le tanga te whai, o le ase ufine ngalo, ma so vai veinga, wana o se foe whae e le tau. Ioi, o se au sanga e le eini ao e le tuwai. Pe ana le fina ngalo i ai le tua. E tei mea lo soi fua, io le malosi a veise o lo wola vai. Le o mwhaia o na tātou lau lua fisina sila whai, ma fisangi sangi a i whamaru ao. E lunga au wala fiso te inga whanei o na pō, penga o whamatalanga i peau ma nganu o le ea. Ia lewa e sila mai ai o wa ai atu e ui e te leo, o te leo i lo atu oi, o le te sila mai ma e lo mai ha. Ai ua lava lau 5 matua, ua lava lau fatu, ua lava u lau fonga fia. Ia masiau ko meni whaata mali i whaatopo. Whaatu la fali. E au mai luma o le proklame e le ngata o le tātou YouTube channel a o lunga fo o le Facebook Live. Wa lava le nai tau mai ai le lofa ma le anga le lei o le atua. Fa mai o le lofa o le atua e lo loto e lo teli. E lava. It is sufficient. Mo tātou uma lava. Le ala lea. Ayayani upu e tele ai le whaatu 5. Ma le whaafeloa. Ia au mai ia le suafa o Yesu a wā e le iase singa maliu mo oe mau. E le itongi o leina oe se ekalesia. E le itongi o leina oe se whaife au. Po se whaletua. Na o le na maliu whaalava au mo oe mau. O lona suafa o Yesu o le wo i tatu uma. A talo fatuai mo volo fatu. E a te oile rei foi taimi o le afi i le programe wha popo ma le programe wha wau i a so tofi te tasi e a toa ilo mato au wa a folau i a o le au makoi e to tolu o le tama e upo o le isi tama e le alisi tama e toe ina e fie io e fai de suki ia malisi tama wa amata vo ina tupula na ava. O le afia le aso tofi le dei. Mato por kalame masania i bersunga ya sauni. Seleni sunga le loia. Tono New Zealand. Ia mai se to ina God Father. Po le fatama. O mea fale la langi le lei maleanga. Sunga le lei ato. Nielsen, Peterson. Ia, po le to famdu fui mo si le fia fui le to tele. Se taimi la, ia whaelo mai le tātou ofisa au tū pe ato ai tau nuu. Ioi. Ia, le safo lau na i uso nei. Ia, ai le amtanga lavo le tātou programe po fea o te aru iai. A maua lava le avano pe anu fai atu. Se i vanga na o mai le taimi le programe o ulungo le ea. O lele. Le mai a tatou le. Se no ngai o te minga o la wo lele.
Lai kere o lele pe o lele sia woni ele lele soro ai lele. Ia po o wa matua le fetau I lava. Io ma so taimi ono ni fufuanga I le toi nama le laina. Ia fufuanga o lo malaka ta mi lo male fionga ia vui o le sui fa o lioli. O le tumalo fa sa le anga numero 5. Se va ngala o mai ai I lalo fa ma lo fa to tu le to sa mo tas se vanga na. O fa le prokalame o amata fo ini fufuanga fa pena te tau. Ono jo le sila mai lea matangtanga I mai ia tia. Ai o fea lava o te iai, pe fofola lo fala I se oli e pe o por tusi. E fai arka ko por kalame pe ale lei me hui se internet connection I se oli. Ya, ale ngangale na mawulunga fo ia tia. E fa wow, so don't mind what you see behind, obviously, is umata to background o no tulanga. Ia ele o fe ia fo ia o matua professional cameras vai tia. E tau sa o tua o le fa o ngale ia mo le zoom on o le te away. Ia le fa o ngā tua le tātou telefoni mo le tātou lava studio I o lo tu maui au kilani. Ia se I lavangi se lengi fo I maho o ko I ngā vaenga fo I le o mawhai ana fe alua I tau te ia ma avia na cameraman. Ah. E o ia I se asu I luma. Ia o le nei taimi. Fa avtai fo I au wala fa ne yana po. Ia po fiala ia as long as e mana ia le connection se le leile tātou internet. Ia, maua ma le avanoa e fa tau tai e tulava le tātou porklami. Le lau te nei sini Australia. Au te nei sini Australia. Ia, wali fa moe le toi nama le laina le fai ungo le vai aso le nei. Ai, ono o leo tātou te iei fa talofa, fa mano atu. Ia, leo tau sisila ma le tātou posta le na utu inatu lunga. O le toi fa moe hale nei. Fa mai ai lo lea. Ia, le nei taimi. Ele mawhai ngā malanga ma le fionga ia vui to le formasina moa. O to ma lava le stete o sini e whai ngō fia maniso stete taulata lata ma iai pe o Canberra, e le pone ia ma I Gold Coast ma Brisbane. Maua le tātou wawanoa. Tātou whainoa iai. O le Civic Hall le Campbelltown. Ia o le whamai ia vaenga lea I la tau le hosting ai nei. Whamai e ta uloa le Civic Hall. E loa ma I la tau fia. Ia I mō meo posiva o whawhiwhianga ma sani ona whai I socials fo e tātou Samoa I nei sini Australia. O le taimila, o le se furu le tai au. Ia vai le maanga I o whai ngā sini ka koua ia fia I le tai au. Le lei fo le ngai. Ia o I le fia pe maro le fia. Ia waru ka ia whao ngaro ka fia e walanga I te hui tātou laka pi mata tātou ta longa o le whai unga o weekend. Ai o mai tātou wewa whatasi I le wha moe. Ia po le toi wha moe. Ma le fionga ia vui. Ia, whakau o mea le singi tūlanga. Fo I le leo tātou por karame. O le tau tai ia e Brisbane. O i Melbourne. A o le urua tai mire nei le waha fia mai ei tātou ele malau whanu o I singi au se tālia. Ia a fai fo I laia o I ke fia le por karame. A wha pe fo o ele o kele ngō ki ngā inga mai e whaasara lau mai au social. O ia. O ia o I rufo I whapeo tātou whapena. Pia o tala I whai atu so. E fia e whamai. Oh, Siata, we are one of your biggest fans. Ia. Tātou whiloa I la tātou we vai wha moe le stone. Hei. Isi voi o tau ia ngas kele ngō sau wairo o malosi ko was whangau. Ia, mai se voi whalau I loa o ko so siva au kirikiki o a uma me umala. Tātou we wham tātou fia. Ja, so foi tātou supporters I oe. Nai tau te si la fia, fans al polokalame. Ia I la tau foi e matua fia I le tātou vaenga whai ar whātou tuele tu sa motas. Ia o kou sui lea. I oe. O le sui lea. O loo tamo e lalo le fua le whaingo le whātou tua I le tu sa motas. Ia mai le tu malo. Au le nei o le si o a moa. Whaasale le anga numera 5. Ia, hopefully e whelo I manisi fo I o tātou maftanga. Ia e lango le wha moe o le fionga ia vui. O ngi moga kou me fui lili. Pe o li talan tuspa ia whamai o I latou whamai leli ie. Yes, we are fans, we love. A o atu wha moe. Ia,
o na tutu ma o mala ia le ke ro fo e ranga wa ai ele fai na tatou felo ia e le fai unga fo yo le nei vai aso i nei o tou lau ele e ili te tatou waso soifua lea o le a faate atu le amatanga lava a wana ona tatou wo le marolonga fo i mai vevela lo fo i markako papakiu para tatou fale ainga le nei vanga le vefi tatou atu le aso soifua le nei talo fai o le atua mori viso mori fatu sanga o sio tina matua ia vao tupu va ai purchase Utah fale lima masataua io e wa lua no te blanga tua wo pisi a fa le te mai mo mai wo te lona si le sila mai mo mai so tina matua le nei ia va ia po va tupu va ai purchase ia ina Utah ma lua tua pisi ma uti te mi mo le ma wa staff so ta inga foi po staff lo inga pe na masani ia e o te po le mai fa ya so le tua ma lui tele le atua ngolo wiva so ma le fata usanga ile so alofa anga io e fa ma yanga fa tai ile tua i landa te usinga o lo marui ai pe ma maua e oele malosi ma leola maloloina lo fa anga mai lo fa nau o lo fa nau mau ainga uma i so o se vaenga o le nei ke lope mai se lava au ainga mai sa taua au ainga i fale lima ia me se foi ia o la to uma i uta ia mo le tuelo fa anga sunga le liloia to far vai malai a sia ta tina e va ai ma le tu e fo no timara ia ma le to te uma lava o ainga i New Zealand au se talia nei Samoa ma le larolangi atoa fa popo ai ma fa sili atua i lo fa anga asiata ma le prokalambio le tau te iae mo o ele tina matua fa mri e tele le tu ia malisi o aso suifua ma so fanau o ale maua a o nei ia fa mri atu o to waso soifua ile ile so o leisi vaenga ye fa fianga po siva ale maftanga a sau i au kilani ni usila e ile siva male ale maftanga a sau i au kilani le fai le aso nei ile fale fa fia le protaiso ya to go fiero fale mo mala woka ya fia a wale fa mo sa ile se leni ya o ya tatou na ai como se la fai ya me se foi o le tipa to o visingano e ele fa mo ya o le siva le nai fai na fale fa fia le protaiso le aso to nei ia le ngatala ile o le vana tu ofisiri mai le to telefo i ya tia o se mato wa onga ya le lupe fo i va ese o le onga ngana tu ma ngado ya o kilani fesili siri mai asia tawa fe ya o le atu e amatalia ile wa onga e au te fifia fai lo atu wa uma le pisi o le tatu fa ya onga ya mai fa ya uma le o le tatu te fono ya ma committee le lau o le tatu wa onga le lupe fo i va ese culture and language school tatu le sitala o le aso for Riley aso fa a perila lua fe lua se furu ma le lima no no ingo vai so fo le aso for Riley le vai so fo tatu fe lo ai e free le tatu registration le kala fia le namo le nei tu sanga ya ai te sua tu matala a watu o le tatu address efa kasa o tara tasi ono tasi ono tasi o ka ungi fokura vai a por sa o marcación kasi ono tasi Birch Road i Otara ia por e fakasa sugale fa fenga ia Reverend ma fala lima no ngoni tasi o tasi na ia ono tato address la na tasi o tasi Birch Road ia o le kona tonu lava pole falasa tato fa marmar tapo e foi le ma le holo lady Otara le kona tonu lava Birch Road ia ma Otara Road ke loisi le fia uma lava to tele na le fakasa tato restala ia o le tato wa onga foi ia o ila jou o fanau
e mawhai on talia. Ia, mai le se furu ma le ono tau sanga a ngai lunga. E hei tātou vasenga o le beginners, tātou vasenga o le advance, whātau le lea ma le wha au waluma. Ia, e mai se fwoi lao tātou vasenga wha matai. E iai fwoi, ia, tātou whai launga, wha matua whaiva, tū le toa ma le au fwoi loa. Ia, o le fwoi maua le avanoa, e lātou te sasai, le lātou fwoi ato, pona ma o lātou tufa whaasoa. Ia, a wā le lumanai manuia. Ia, ma le toa tele fwoi o i lātou o lo outu vai le lupe fwoi vau. Ese pe ono tū sila tuai. Nisi nei o le tautua le tātou lo mua me le lātou sanga. Sa whatino, a whapete whafonga mai, ai ia te oele pulu nau, e available fwoi tātou senga online. Mo i lātou i Australia, Amerika, e po whiano fo. E mato sui mai tutuila, e fo i mato sui mai Samoa lava. Awa pe fo ngai ki Samoa. Ai, mawalo wa vanoa. Ia. Whafso tai mai le numera alulungo le tātou Facebook. Ia, e te join mai ai le tātou lupe foi vau ese, le page lupe foi vau ese, pe whafso tai mai le numera le utu ina tu lunga fasili mohana. Olu atasi, olu ono, lua whaiva tonu lima. E te alu e messenger mai tātou i le page ale a onga le lupe foi vau ese. E a mawhai loa mai ai e te fia restala. Free registration. E le ise tongi o le tātou mua mo i lātou umalava o le a mawhai o na restala i le aso whareile lea aso whao apirila. I lātou ma tuu i vasenga ia e le aise te tongi o le tātou vasenga mo le tolu masina. E te utu vai ai. Oka. Paka ukia. Ia amu ia voi oe. A e fia kufa ava, a fia leila u kufa ava, a fia leila u fola ava, a fia leila u sufi ava, fola sua, o a uma tulaga uma whapena. Now it's your time. Awa e ke pupule fua wa o le fili lea o le leilo o se mea. Loulava. O le fili o le lea ruaru i luma. O le vainga tangata. Ioi. O le fili lea o le kao fia o lo o langa ruaru i luma. O le vainga karaka. La lo wingo le mtana. Le anga e tele i o le au whaitiu ma le au vaianga fui whamai. Oh, i koe kaua o onga fua o lea. Lei, forget about that. Au eke mpole le mena ngā leanga e le mawhainga sau kangakanga e koe kawa mai le taimi o le soifo. Leanga maybe ese tātou. O le soifuanga ngai, ese tātou o vatoila u whaasoa le tau tini o le manolonga. Wa iska ngaka i o la ko mafofonga whapea mai. O le mea le i o le mea o le whankaunga e o le mea sao le leia. Ai e le i kukusa uma le upbringing o kako. E iai isi a inga ma whanau. Na soifuane i tutonu o le whakerisiano o na sa whaiwhi au makua ngā whioa iala. Ai le whapea a whaiwhi au i o makua ngā uma ele ua e whaiwhi au koe mo e se ase ala. E ila isi e toi mai a e ngā ua uma a. E uma le tautua na yo la tautua a i ngā luenga le mahalo ngā whioa i solo ai ngofo solo i whangua whapapalangi o ngā le tautua wha i ngā luenga le mahalo. Sa le i maua ai la le avangoa ngai ka ngaka. E la tau te e utu vai ai ma practice ai le whainga o le whaasamoa. Ioi. Lea la ua umaku ngai o la kou makua. A ua avea la tau mamatua. Mesi a koa leo langa sa whakau le ai. Mesi a koa leo langa sa whamakai la hiki e makai kau kua ese ume tau matai. Lea la whatu a ai ua move mai fo ia kungu i whafo. Ioi. Lea la whako a mawai lea vanoa. Ia, e toi tau mati ai. E li whape fui la a me ke sa uronga e poro fesa lo li ai. Ioi. Ia, e li ai sa uro, le ale me mawhai o na tau amata, a o le sini ma le taua. Ia mawhai la vai oe, o na whaia se tala a wale aso whaanga ua si ua fini. Po si aso whaanga ua si ua kali. Mawhai nga e kuulunga i mamori le whafe kai o nga ua maea se kala ngā keu. Ua mawhai nga e kuulunga i whaise whafe kai o nga ua whaai poiporo ua fini. Si? E li whapea a mea e ti sauro ia o nga ia. E alua. A vea oe mawhai launga matula toa, mapupu toa. A ole amata mea. You have to start from somewhere, somehow.
e te amata mai availa por foi te tatou aonga mo faretua ma tausi tina ma to tele pe ona tausi sino mai o tele foi se sao le lo mo le lupe foi va ese e mori mawina le autura toa ya matou o kilani o mori mawina le to tele o le Pacific Leadership Forum te fono ya le mwanga tele ai ia o le vaenga foi ale mata tulo fiangainga so fatasi ia ai mai so fono fo tua io le fionga i totoli a tofi lautet Stanley ia ma le felotusi ia le sunga savea ma le to tele la volato si le fia le tautua o i foi le vai ma lima iai ia maftanga e fatautia por kalame matou i aukilan ia be se foi la ia o le vaenga foi le atatou le aingo fatu tu le tu sa mo utasi le sa tu sila meltalinga malo ia o tatou lo mua lava lupe foi va ese le sa fia ngai ia ma le tulaga foi le o le tatou ava o le felo inga ia tatou le stala na le aso freile o le vai aso fo e mafai ona e melia e lupe foi va ese five shot ta ile numero tu natu pe te tala au sa o kwa ile fia filia nao e iaila ma le vaenga i ta o tolua i le afiafi. O le vaenga i ta o tolua i le afiafi. O le antatala i nai. Ma le tusi o le ngangana Samoa. A se tasi o a uo mamai sa avea ma upule haonga. Tausanga watea e lau mua i pele lo loto CCWS. Awa aveo se fo mai o le fato fa manino e le universite, le Brigham Young University i Provo. Ia, sunga le fo mai o le fato fa manino, po le to fa tavana, va futi le lua namu lo ulu dokta nau tavana. O le a tadala lo i ai landa tusi Samoa. Mo le ulu i taimi i lau fanua au kilani po New Zealand, au kilani. E lea lava fo i a fiafi. Ma o le auto feido ai ai. I le nei fo i tamali. O le ngō le tusi, o anga wha vai a Samoa. A kaukia. O le lei fo i o le tusi lea, e na o le tātou wa onga lava lupe fo i vau ese mai si o lungo le tautai ai. O le a e mawai le kopi o le tusi le nei. Mō tātou le whanau, le tāu o le tusi, e iai lava malona wha liwina wha Peritania. So e penge fiki ai ka ngaka I le leise ngangu wai fa Samoa uma to e benefiti ai ma le whanau I le whaali liwina atoa sa onga I o kusi a ngusa le kele o isi mau tusi ta kele nganga vale ia ai le o mo so na whaali liwina wha Britannia ina ia wha whaingofi mo tupulanga mo le taimi mo te fifi whailo atu e lonjai ma le tusi a le songa le li fomai to fa te vana por telenga ya namulo ulu ngau te vana ya I le aso for really o vai aso fo ya o le vahenga la na tawa ya wa fo I le tato lo mo lupe fo ba ese sa tau na el tato masina le amati peta le tona ma le laina fa mo le fionga ya vo la le wa mata ile amatango le tato masina ya a perila ya mo le isi tolu masina remember I tell I want to litato le stala le Australia next week le time wa tofa a free le registration to a free la wa o nga moto machine oka wa me fudi tato maroma a foi mai pa fe lo ai le a tawa ya a wa yai marsunga ya sauni o tato la valena tauti ia fatasi mo le tato proclame le va fiafi. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los ful posene o pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia to foile te faonga dai so se ta vale ma bawailo avro ile se ia feta la Samoa ile fai unga le basina e fa yoro pikile ta vale mai le maleva le foleolo polo tanto ofisa auto ile fua pe momolia to foile faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina de tupu se
whaalavalave ai olo o iai le whaamama avenga. Maratuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upinga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Taibara wa jile ua joe lua se furu minuti de tale o le itu la elima ili tautua whaagwa le Blue TV ma le tātou polo kalame o le tauta ia e le whanga o le afiafi o le asa tofi. Le alofa malaga leo le tātou ma tei sili le langi. Nesio tātou whaasisilanga pei o le whaino inga le bitonu o Washington ia ma le fio anto le fio ka pulai ia si ta o le si tātou break ia ona whaarua tu le ambasi fo i o nisio restala. Ia mo le nisio matafale le aingo le whātua le tusa mo utasi e pei fo i ona iai ina lava i Washington. Hau te fia whailo atu okay, na lewa mai lunga le taimi ia le whaasisilanga lea. O le si whaasisilanga lea wha mole mo le tātou restala aingo le whātua le tusa mo utasi. Ia ina i Washington o le watu ina mai le whaasisilanga sa ili le tō whaasa moa i le tua fast ainga i Washington. Ili ngaga whaalo ma le loto fast ainga o ngā testa o tua inga whātua ma le test le tua inga whamaoni e iai oe e lafiroa. E le mo o mia la kamar ngā le taimi le nei ma le levo le uandu iai le tūlanga ia ua sui le kia le ua iai. Ioi. Ia mo tātou umala ina i Washington, Seattle, e fia join ele aingo le whātua le tusa mo utasi o se vaenga whauwhai iai lo tali tonunga e te tau lava ona whātau no o umasuinga sa fola mua e ona o le leo matasi o vutia ma le umele taulana toe alu e te matua le sitala le lei whaafisa tai ia ma e suatu le no whonga leo pei ona ta uelunga. O te whawhera iatu pei au leo iai e le sunga Godfather ioi. O le ngofa kia misa se ifai de si breaka le ufa auso mai ia o loa wale le whaafonga misa o tele le fisasia i o leonanga o misa mele u vai tuai. Ai a whapeo iai Godfather le tatu ofisa ia whawhera iatu mo wholo whadu e lau sunga le ataua ma lore soi fua maua ma lore lange ma lo fo i lo la toi le ea ma lo whainga malanga pei o whainga malanga a le presidente foi le America o Bill Clinton taimi o pale mai le tofi o a mai lau sunga le deita taimi foi o le aso. Karo wha siaka ia o le wofa pepele ia me se foi se sila mau mai le kapo ingar kako kungo i whawhengainga mo la ko wharkua ia kupu mai la ko lo whaimpa anga masangi ar kauka iae ia whawhele apu le ngā whiwhia mara ngā whawhkai i ngei kuaso. Ia maroso i whamoa lo ko whār vai mlai. A lole lange mamā unau e mōsta whenua inga i nei Australia pe tai ia o mai wa fuli mai long tua. Wa fuli mai long tua ia ai le whainua i le turu wala ngane kufisiri kangaka. Ia ona o ata na pu e mai fa mai isi o le honeymoon e ali ia o le mea Godfather o faile honeymoon o le ali to vadu ia e matua o le malama ia i po le ali mele no mai fai ia ai o le ase mafua ngolo fainga malanga mai Australia o le mafuanga ia o le whaunga si o granddaughter e le universike i ngai Canberra ia ngamaranga koe le sawaleile fo i mo se felo inga foi whakaskasi ma ia ma se foi ngisi o whangau. Ia kama ka ia Gabriel Peterson o le awhingi makuanga o lo wakari makua foi. E ngofora ko inga Canberra. Ia ngā rasa renga ngā malangako ma uvoi se hawa ngoe whakasi mkamaiki ia ma grandchildren ma ia o kamanga o kama kai o Canberra la kari makuanga o au. Ia ma kama kai ngā o Gabriel e ka alo le au Australia mai la makanga ai te ura bea. Ia onga malolo ela ele mo se kausanga akoa e longa kuli ia ko e makalenka alo le awole le Brumbies along ka kere mo Australia len ka alo le Australian A-lenga ku sa mo ka alo mal mangsinga
ia la ka lo la le Brumbies le kaimi ngai ia esa fa longo masinga len ke esa siringia le culture ka ko mo Samoa pe ka mo la ko ka alo mo singa ia oro fa pera ngai fitinga ai mo kaimi ngai ia ngawa mai ala fa ungo la ngam ka pusa ave o le midwife ia a ko fa Samoa au fa ko sanga ma ngai le fa ungo fo le sa fa longo le la ka le kalanga fo el professor sa ka ia fa ungo fa pe e lima se lau wafe kol fa fe le fa io o fa ko midwives ma nese se Australia ele ke kai lava lankala se ngalo le foi mo ka ko Samoa i ngai Australia ma ka singem ka pu ka unga ko anga ave wafe mai a fa pe ku lai mai pe le fa solonga le e kaimi i Australia longo winga aku le lua fe ko lima wa shoki Australia le vasu wa fe ia la fa ko sanga ia por au midwives ia mai la ko fo io nurses no ma fa fori pe le veska skam ka pulea asiaka le fa midwife Manaya ame o se fasili wa matua manaya tele lau fa fasili o le tulanga le ua iai ia lausunga ua tala whiau le ia o e malmelea o le anu fai whatosanga i o tau i le a wai pe o au o le e o te vainga hoi le ngaki si se mauke pisi a wale e whiro ai matatu whe ai o te loa matua whitau i le malausunga le mele ua iai tulanga o le amatalona e sila i le vaenga lea o le whai o whatosanga ia i tua i mota malawa. Toi whafo ia koe ngā whakosanga wha Samoa hoi. Ia ngā. Ia ngā kawhisiria kua lau ngā ruenga o leo whai Samoa. Po whape le skala wha leo lau ngā ruenga ma lau kā rengi. Ai, o le mea whai maari eo ke vai e ser ke leo o li i fo i wa abea le mka upu. I whapai ka inga o ka mai ka i whiwhi eo ke wako e kere e ngā wera o wha ungo vai ako e ko kere ari i fo i ngā bele mka upu o whakosanga i por midwife. Ia ai o ke longa o se mea ka ua alala ngā lengo whakase kui o. Kamakai o Capria o le granddaughter le aue wo fo i mo le li lengo me le fiku, lengo me longo le au Australia. Ia whingo mo longo le Brumbies. Lea mai le vai aso lea. Ia kwa mai pe mga Amerika ko sports star loan tickets fua o ai wa le ka al mal moana i puke ko le si weekend le la saunge ia mo nga bongo ia mo le ke le fo i mo oi mo ka ko mo mana ia tele ia o tom nga tampu pa nga ia nga ngulongo le Australia mo le props mo mai tickets sports star loan ma lo sunga ma fu mo no pa mo se mo mana ia tele Faftai foi ona o lea na fia i lau sauronga le tautua seu granddaughter i le lakapi mo le aua Australia. Ia o se whamolianga foi mo seo tātou aura marusina pe a whape waipi paunor kako au. Lea matua le lei masoronga le lei ia whafoe na matulanga foi o latu talonga ia ai ona o le tele lava ona ialo ma whanau o lo o tau mawhaia. Ia o lo ta alo fo tu la fa ko lo fesa ia tu fa fo me se la blende tu Australia ia fa afta ia tu ai ile tu tua o lo fa tino ina fo i se o granddaughter ia io na so la version tina io so na grandmother tu ma ta lo tu la gole tu la for caliglia e leisi se so ia wa langa la kulanga ia kasi o granddaughter le wa ska wingi ia la ka lo wingi fo ngai ia ka fu peki ponga ngai kulanga fo isa ka fai mea ko ias ku sa ba mai lupo ia ma ne tamana ai besela to inga tu langa na sa ia matu sa ba tamana o le maua o so ro ko fu kam ki mo le funge vo le e tu langa nga mo mia ya au sa kama vo ye nga o nga la ku ko so mai ya lu re ako ai o kulanga nga ia o fa nga fika wi o Sydney sole o la ku fon mala vale le fiu o la ulpo e wa ku le ulpo fa ku asiaka ya li mo le o ia ka e wa ku le ulpo
ko le kele la po so le male vale le Sydney so ia wa ia le po nei ia I Sydney au se talia lai no va fe lo ia no ko le fitau la o vai atu po mai lo wa te mo va le wal saudi malanga yo fa pele ia le faina ele mai fa so le tua ai fa tele ia I le avano fo I mo ma fa lo to ma o na tatu to fe lo fo le ia o misia fo o lua male sunga le lilo ia I no tatu por klame pe ona masali ai ole ase tau lo ina I vaenga o manatu te tau ona faso ai se te mi fo join mai yer sunga ya sauni ia ona fa popo atili le ofitengalo no proclame ai ole mata mai ni nai vaenga wala nga ile to na male laina wa umale le va yaso male lava yaso o tau mo fa tu ina ia mau se tato fiso ta inga now ina ia manino le tu o le ia ma ku so kai nga mi se lava u lava ia nga ia longo ma le palebia pe ona pasa dia yo lo ia so ta inga tato ofisa pitai o le mafuanga no wa tu ai lo sunga ia esa ili sisi awana wa o makwale ya msesi ko fia kalimai dai msesi to fia so ta mai e tusa o se mana o ngolo tu inatu e o mai la si ka ko fa sanga e le o ngisu e ngakala ai le o mai tatu fa sanga ma se itali mai la fa sili o le afu o tatu le ngu tatu pisatu ya pita ya mai lo e ko fa na mo se ava no e successful ai so sailing atu o se ava no bo ila tu ni sama e inisi la kala ka e sa kam fa e mo mai o lava anga fin fa me ke am salo mo mo mele li umalaso yo umale aso le se so ka me vole mo ngo mela fo ingala ko sa ya la ko e o fo ngo mela ye sa ka ko kam fa ye vole ya ko lo lunga Facebook pe ye se fa nga mo se ngo mela fa nga ko so ka onga e mga apu kawa ka ko karongo ile fa ka ko karongo nis ele se fa ka ko karongo sa ola ba komisinga ia posesiona ko wolo ia ia ka apu e fia karongo I ka ko ai o malar ke minge ia siaka au nga piu ma se awala e ola le website ma le email le ai ia o ke le lenga la po kulanga soka inga po me o lai pipe power po la se me o kulanga o ia ai e o ke minge le se soka inga mo ma marca ko komisinga leo ia me se foi se sio la ko ia como ka ile fianga foi afirme ia fa pe foi ia fa walo sa kam foi mo se bongo mo se sio la ko fa kasimbe ka ko pokala mo ke mingi ia po ka ya fo ia ka ko ka si ia o ka o mo se kalifia mo se sio la ko ngi ko talosia ia le talo le na ai I ro tari tuduma e kuri malei e pa kua tulia malei tu awa e mumusu e o mai tali fesili fainga ta e fia o kali fesili faingo fie ma fesili fa susu tu lo le fa fonga la tu e o fesili fo ile fia le ia ma fesili fo ia o la already mana na o ye fesili tu fesili na ai o se upule o mai lunga e tamo fai tali fesili me ta o real fesili ia ai tato upe e o tato talo si ia tau ai matala ia se nga se finga ngalo seis e so mai matala au mai se karinga I fesili le ngwa ai ola ta fa so ta ua ole po lenga foi le asiaka onga ole mai ka waku pe foringa mai e fai foringa ala foringa nga le a fesili ba nga ke fesili komisinga ole le mamla mo ka up ele msi so la ko mamla mo ka up yes ole ala foringa le lo loko fesili ma papa o fesili la nga la nga fia mo sa bongo la nga ko orkusi ka ke mamla mo le ba ili ka ke di fa longa va ka su fa ka orkusi nga o po fa orkusi e di su fa ka orkusi nga la ko lava la nga komisinga leo ma ka ilo ya sili ma fia me ma le ma lo ia ma ka ko mangisi po pe insi ko fa la ko lo ia o por kusi le la lenga fia mo si ka ko karongo lo la isu kusi le wala nga ese me la kusi ese me la karongo mele komisinga leo e sa lo sa nonga
O le mafuanga foi lea e afua io na sasa whaalou le mangale o isi media ye nei. Malulungo le assumption. Malulungo le fia le leiva lea watu whaafonga Samoa. Mafua mai ono le mala mai le o fai kau le kusi. A fai foi o fai tau se tusi. Na o se fasi tusi. A o tusi umaia na tatou tau tala noa atu iai. Ma kopi. Mai peia foi o le fai atura utala e fai so. E iai pa vaenga o le kusi o ngai le o mangu mai lunga i mea ia karangoa mai iai. Ia. E se mai le atau ai le whaatonunga na whai atu ia te ia. E au mai mea ia mai o i vavau. Manati ia. E iai la malesi pado le story. E whaisi ma ale. Ma e whaisi o ngaonga. Ma o le upu tau tino e whaisi matanga. O mea la ia. E le o kai o iai se mala malama o le au whai fesili. Ma le au kau fia pungi olo ia le kau o mai nge i ruma. Le ai masesi o kau e le o whai kau iai. Iyo, a ole nei na o sina tama i fasipata ole tusi ma nei mea. Whenelei mai o lunga pe ole whenelei mai o meo tu loa le whaafonga na tu pe ole pisi mai o lango mumu. Ai le ai lava masesi o la kou. O kauli mai nga wau kera longa ta moment la tau te whaitau a doa ia i tu lau ma isi vaenga loko o le kusi. Ia o mapi lima no lea pe o le whaasalanga o ka meki fo ia le whai au. Mapi lima ngo fo ilano lima ringu. Atu whaafuka mea re tu. O le va. O te va vai e tuai. E leo malama. Ia ai, ka kia ia mo le tangata le malama. Na paulo o whaanoa. Ia tia. Lei ataua. O lo va e tunga pe o tau au ina au mai ai ma le au media ia. Ai pe e kau whaasanga sanga mai. Ua le whaasanga i le kangaka le whai e kusi. Awa e sere mea o vai u whaasanga sanga mai. O vai atu fo i le prokalame se tasi o uso i nei a tatou di usila. Ia wa e se ale mea u whaasanga i ai. Iyo, wa e sere vaenga u whaasanga sanga i ai le tūlanga. O le manunga ia te au le ataua ma le whaafonga mai le tunu u le uto lea. Ma le whainga o longa o langa malanga prokalame wai iai. A iai se sie malama ia i le mea lea na toi fo i mai toi tau amata ina na prokalame. Le ataua o leo te nofo ma le wha wa a toa lava. Ina ua anga leanga iai pe ele iu kere ka ua puanga leanga iai se tas. Ina ua i loa fo i lea tangata na la ngā rundue mua le va o lea koenga ka ngaka. Matuli e sea. Ia ona o ke loa la le kai minga sa wai kongu e kangi mai so ngā whangoa. E toe whaonga ele upu fui le whaonga ele kare si e toe resurrect. E koe kau resurrect pe redeem mai. Longa o langa whaasara lau malanga prokalame o na ua malama mai fo i le sitangata sa iei mua. I tuai ngā o langa lea mara soi fuanga lea. E ngā ole mea e manga o iai e le kai a koe popole se ole mea e mawai le mea ole mea ngā. Le lana o whaalongolongo atu ma le toto a wa sen mai e tangata le whainga o lana prokalame. Mo va ia tuai le ia tau wai lana alualu le walu ai ma le whamai e le toe tu ua mai e leo se ava noa i le mata upu lea e le toe e sau motu i ai leo. Ia, o lau la fesili se i whai akura lau fesili. Nga e ngofo ngei ma e whaalea ngai nga se kasi o mingi ska. A o tu mai le whai ngā malo le HRPP. Ka ua i o mene lau whai akui. Nga makua i e sai gini ia le lei le kamali anga o le na fionga ia a whamasanga riko. E le kusi nga abaku ia ke o le mea le kusi. A se papalangi whai pisi ngisi. Na matua i e alualua ia e o a i le whaaloto i whali. E o i meo e le kakaunga ho i ai na matua i e vange mai i runga. O le fisimi. Ai se ana ele mafau wai. E te fiso ta i la mingi ska fiso ka inga ngā tamali i fo i o le tunu.
ai se ana i le tapa ai tu le ta pe mongi fa maungi alanga o masa o melving ska o punge nga fa ngan bing ska na kan o tumu la por kala me tau fa leanga e te le i so ta mai e ta pa so manatu ma me o ma fa pena lo winga la kala ali a tau wa ta o yo fa sanga o tatu fa so me ne o issues ai se ala nga ma fa fa wa nga kai o le kusi wa e maua e whakawhanga sa o roa o ngā wha mo wa e maua e au ua ma so ka pār whinga ngaro mingi ska nga ye ngā kai ai se hanga le kupo ngā mea a o le la ua e whawa ai mai le kusi le o mato o tauni maina o le ua au mai sa o a e ka ngaka nga whai e le whakongunga just like le papalangi ngā wa o le video ngea kau kiri rope na mawai sa upe fuara ngā le ana avatu fo yo hima ma mea o malawa e punga lo fo e whana ai se hanga ele think twice ai moi ai se hanga ele think twice ai mai koe ma fo kasi ai ngai maua loa ia kusi ma mea uma ma kuskusinga ma mea ma evidence that was good enough mo oe ke exposing ai los kangaka ia ngau o fa penga yo o kafa e ma fua e sa o telefia fa tau ma tau ia taua e le mai ai o te na o e toi fa fo ia tu lo de ngana e toi fa fo ia na puai le nga o ko inga kanga ka fa pengi e ruo ngia ona o le loto o le nga se fa kwa o kala le au mo wai male vano te fa so ai ma ka o pule e mesia o ko le skasi le o li fa san laule e la ve foi ma le sia ila fa silia e so o Samoa e la vea i malisi ai le su e kanga ka yang upe ye i Australia le ngai yoi o le wole ngai o le tau wa la to bona o la to i lo fa sara la o lo lako lava ma fau there is no one else beside behind above beneath or whatever e le ko ye ya ma se si pe yo lako usa o lako ma fau wa fa sau sili o fatia ya la ko ora ko o fa sala longa a tala noa e la to te tau ma mai na fa mai e vai pai mana fai o fea o kua ia ale o te fai atu o le tangata e fa sau sili ma le tangata fa ma walunga e ua sa vari le awara kele kui ngifo le ma se mea kasi nga ke mo o te o fai atu le talo sa fa le ai Lenga fo yo ma o me nei e na mo musu le wali ia. Ma kwa musu al fasara la wali ile kai minga ma nga ru na o sa nei le Pro TV. E ma tua musu wa ya ke a we le manga o so songi mai ke. Le o ta ua tu va ngai ka wali lo ka langa e ka ko mara mama. E a sua mai le loto. Le mafu anga le anga i ma le peki e ka le e o le winga lana le na fai atu lau tala le la o tau ma fai e whanga ma tau ma fai e wha olo a tau wale me tanga ruenga o leo ina ia wha aru vale ai kupe a lea kungu e kau avaku ai le tau ta ia e Samoa ka lu fai ia na ona ufa pena atu e na ona ufa pena atu o le tau ta ia ma le Blue TV o le company a le fionga le ngā whetasi o le sa toi se feina mai oe mai tuunga mau tūlanga o whasaralaunga o le na toi whaatieti eina oe le maa sa rafa sa e ai maa lofa ngia ai oe ai nga e liuroa o oe a ia wa koe kua oe lana o laula whautuanga mo oe mani si o tau ia tau te whaasanga mai good luck manuia tau tau mawhainga mai manuia. O le tele o lo tau mawhai tau whaaleanga mai. O le tele fo ina ma le loloto le lua le nai tau te elina. Tau te toi pa ua i lava o tau ia i hate o tau. Ia, o le vai ngale na le ia tau wa. Wafia i le tūlanga a tātou familia. Malo siaka. Pafikai wa ngawa e sa ngoa e supai o maka ko sui wa o nge si o kele fika ngoi ngongi ka nga fa ki si le fio le ma nga lo maluso mai kai mi wa kia o le olo fa ngonga siaka
onga o le vesi whainga malo, le whika wai whainga malo. La kau le fast ma whanga nge mole. Elo kau a lai e mele vesi mka upu isi sia kau ki kalunga e so uma. Ale foi la o so mai, vai ko nge fo o so mai le observe, o so mai a disi vaenga. O ma o ko ngore ngo, se mai o langa e kau kape a kau ngo. E kau la fa vale ia e fa bela ko me lungole news. Ia wole ai ma se fa alo fo le vengo kalunga momo e kau ngo fa alo le si fai fa sala lau le si fa sala lau. Ka ko ngaru rue fa kasi inga ia ka ko fa kasi e attack le issue. Inga ia maua se mea o ngā ele ngaka inga ia o ngā whainga malo. A o ngā ia la kōro whaorongo mai. A kako supporters inga ia maua mamrama inga i whaarwhangi. A me le whai. O la whai pisa mai o ale whala akam whal kako mire pisa whai mga kōra kōwia. O se mea sili o ngā whaamalbalea. Whaamalbalea i kausole ingei. E alango le kaua kore ngoa. Langa mai mauke me kauai. You know, it worth 100,000 le kako mentioning o se ingoa. A wala ko ke mentioning o se ingoa. Ala we lo makangak. Le pokalama le do so la ka wale fa pe mai. Sa elo fa mak fa mo lunga o ye sa we lango mai fa ka mama me fa pengi. Amali li wo kera ma se ka pingi o la me la fai. Ya ka ke le fi fa nga me lo me nga rinka ko me fa ko fa salo. Ka ko me ka ngo isu fa vale la mai sa mo. Ma nga i lau isu sa mo o ke nga i fu mo ka fu so se media o ka fu ka ya nga la ko fa nga ka ya e fa ko isu mo fa nga ka ya e ko ke o lunga platform fa nga ka ya e mo wai ko ka nga ka me fa penga a pa ko fa ko isu wa ma dia la pa o le si vai ngor fa no ai sa wo tau fa fe tanga tani o le fa pe mai lenga o le boka ko faia mea nga ile official palemia ona official se kupu kuno fa fonga le tu no o mucho fa alo lungia le official palemia or kana ka ola la ye e fa sanga ka ko e fa sanga ye ni so e fa sa ai sia a fa lu te fa tu lo tala e toi wai mai le fonga le tangata ola na mo sa le sa fa ole upu mongi ma o ke fa fu angale lo fa le tua ya sa mo fa kura it fast ai am ko par bien mai kura pa ole sa mala New Zealand ile ko fu isa mo alo winga na le tu fa tuai na e mana tua nga e ang mo official par bien sa fa ye kura pa inga o e fast na sanga fu inga ka ale o so mai nei lo fia le ya fia le e o so mai lo ma fa sa lo ma te o e fa mai le anga it's an attack to the office of the prime minister. So a piu sala kanga ka kulo a piu sala se go for official parbia kanga ka lo kene e fa sanga ye media e fa sa e se ka ko kula fongo pui ai le sanga e ka ukala se official parbia ai mas ka ko kula fongo fa pega no one is above the law a fai e ka uru ma ele fo il tota ya ile makwa e linga i ngor mele a fai e alu ai uma e nga sa dia fa maungi ole kusi lea ma mea uma ye ka ngo ye ka ka lea ai sai le mafai ka ko kongia ka ka le fa pui ai sai fa sa ngaro ka fie me e fa sa a fa ye mongi fa maungi ma uma e so nga fa maungi tongi ka malala ele se ele ko lo so fa ka ka ilo fo le mo bolu ngor nga so for fie me pe ku sa mar ka usi fa aku por so fa asia ka ko mo sa pekea ai wangi ya mai ngi fia tangata mani fia tamali anga tulo ele fai ai ngor mele e mo walunga ku la fogo lo so ska so ifua ele fa pia e sa o nga fa nga mai ka kupu ai sa ulis ka nga fa nga mai e tulo nga mai la ya ke ku fo mai le ai nga o tu te fai o pulean mo ke le o lau vale ma ngua ku lo fa ai a o lo ina su e fa maungi nobody is above the law le ato ia le nga kongula o le ko ke kalngo issue po ai lava vai per que minga le fia me ma ka ko vai o fai el sa ka ko la vai lango ma avele fa ai come kai fu ya fia me kai mira manga pi oi kai mira manga pi oi po oi la vai pi or ka kom ka fa yo nga le nga ka ko le media le sa mo le media le fa
o ka kom ka fa yo le langa ngol ka apule se sue ma fa ma ka ka le e ka ke le su e fa nge a be ile le anga umala o le me mo su e pe fa ma nge lo ngol su e ngai fa ma inga ka ka le yes fa ma inga a le ka ke le su e fa sa ka ro ka ka le a fa pela su e ku fa ma inga o la pala so pe o le nganga ka ko ngalu ma ka lang ka ko ngalu fa kasi a wol ka wol fa ya ku a wol ya ko se kusi malo lo le file mulle a fa ko ke fa ka kusi malo lo le ba ngaka ka le fa ka kusi o mai ka ko fa so fa kasi fa so se wala wa nge ya fa inga ila ko lo la be a ka ko mai eli lunga le pongaki ma le inga ia saule me mongi fa fa ma mafia me pe fa pe ma mafia me fa mafia me ka ke le fa sa ka ko fa ma mafia me a fa su e ku la pala ko ngi fia me le ave ka malala e di se le ka fia nga me a foi le winga tonu na ole ngana na o tato por klami ole upo moni wa majua fa fe na lava le media tono Samoa ole upu mama ma le upu ka ukingo e o ai ngai fa ngau fa ko aso i fuanga ngafi e mala loi me lau te lo le wa tau mia le sa o tonga le media tono Samoa le ala ma ko ki ka fai ma ko le ala foi le nga le ma tua i nau ma ya Samoa fa nga mai le pau ma lo si anga e ka ma fai ko i me le so good luck e le sa ko fai nga ngai ko ngi sila ia le tau fa ala ofisi a fai o ko ka ngo le mor fa o ngo kwa ma ngo le ma fa ai se ala wo ko le foi ko ki fisi ngia se fai nga leo finge nga le fa finge ngo pua a ku lo wa ngutu i manule na we Samoa o la ofisi la nga lo ki fisi ya o ko ya le ko ki fisi so ai a ka le nga fia ko mo ai le worth it o ma to program it's not worth it lu mo to ya ele ka wa anga ko ki lo si fia me Samoa o ko ya ka wo fo ko fisi ya la uli ko nga ale mo wa va ngo nga ngisi ku skala fu ile ko ki ka mo fai nga oe le ke le la ofisi ai se a wala ofisi ai se o ko ile nga wa Samoa finga awa ka ko mai o le kai mia ke ku vai il mala va le pumbo fero wa isa va il mako ainga isa pa kia sa ka wa fale lima ele ko e muka ko ofisi mo ko lo ngo inga e so wa mar ko aven ko ka yo ko ya media ave o ya rongo ai se a wala ofisi ai o ka male fa di poki me Samoa ai se a ko le ofisi ai o le ngi usila ai se a ko le ofisi ai pe le o lo kanga nga fa finge il parpalau vale ma ngu wa ma le lau vale fa folinga ka la ai se a tu la e pawa wo lo i fo i mari mongi se fa ko kala le ale ya tau ya ko me pele ka le lunga Samoa o i wo ko sila se kai nga pe pelo si fio fa ngu kulua le ko inga le kai yo riku ngai ma o la u fa kuanga ma la u ka kalo aku Samoa awangi ko e mai ko inga ka fa pe fai mangi ka ko role model ka ko ke le mo mia ngi pare mia ku luku fa pe ngai na o se fa tu la tala o fe o yai le ka ko nganga apo yai o fe o yai le sai linga nga mi o kongu ma fa mai ka ngaka ye fai kala leanga ai vai langa fa ku loa vai langa aka e ka ye mai mari mongi ile pui inga o fa finge pa ku ai pua ayo o longa u fa sa nga wa ku ye ale o makua yo mai le perua le ai pungi o fea lai ka mai ai ni kai e mangu fa ka va e yo furu le ngana e ka mai i le ka le e le popole ku le epa ka ki ia limongi e le ka wa e le popole ko inga le pe a lau va vale le finge le lumo ko panga mafuanga nga makua i via ya umaka malusi malo koe inka lesi fa kasi ingei ku ainga kai Samoa ko yo mai ko ngol parmi ya ko sisila nguku leanga mai le finge lea lau mai fia be kai me fa ko amai a pa inga lau le fa ngau yes la ya fa mo lau le tampoi lau uma mai finge le me uma
a le ui Samoa au ko sila ku Samoa ka ka le mai pui e pui mai e kangaka la ko ke faia ku la fongo o mau ka Samoa o ko va ila ka ko ye me le lu te faia tu o le matua i maungo le teimi nei tu ai ngatanga o le kaua ko le pale ya taua o le kaua ai o nga vangoangi wa mawangi o nga point le lei ona o le mele o tupu tonu le fast ai ngalo ya ke ia ua matua i wha mama sangia i fo i malona tu ai ngata e luma e tua e luma e tua tu langa le na le wa ia a o le pisili ngu mera kasi i lo tangata o fea le au media ia fea le au media fia le ia le fai ngai Samoa ai sia o le se alu pisili ai fesili po le al fai nga le ale me o kupu le ko inga tangata fa peni e a tawol va nga le tati pisili ngia ile nga ruanga fa media Samoa o se vai nga maulalo lava wo ye a me se o la fo nga wa le yo nga o pa ya ku pe wo kuri lava ka ya la sunga fo ya me se nga ka ko pokala o nga o mo kwa fo pakola vale mo mayo wo a fo ka ko nguspepa e pese nguspepa fa o so fu nga fa o so fu nga ru kala sa ulon me ako wole paleng salo se kai fo lumor ka ko pokala mangera ka ko ilo se nim ka opu fo le fa ka ko abis fa kai ngale le lava ma se ka ko kali i mea pi o ye fa o ese ma manga ko la ko skala wa pe ngo fa ko kala mo salo o le vai ko skala le ako ko o me la ya la ko fa e o la ko singia ya la ko fo lo fa nga fa ko ngam ka fa pengi ya malo la nga fo ngal ka ko pokala mo nge fi fa mo fa sin ka ko waka ki fanga la ki fo le ka ko anga i pasa lo e ke lo le wo mai le lo ya ole vai nga fai uta to ba lo longa a wale sunga le lo ia mata to beta upu fa ni som ta upu fa tula fa o le la o ka ko vai ya ku fa ka ese ku ila ma pe tu lo ta la fa ta mana o le saure fina nga lo le minista o nga luenga o le peso o le pawa ma fa le nga ina i meto tino ma mea tau nga ta ai e fi fa se komisi so inquiry e tu sai tu o le pawa e la fa ka nga ma le kusikala o ia fiti vai so tene a o le o ma ku le press conference fi me ana nafi e le o ia ina fina nga lo palmia ma ile se ile o lo ia nga ko inga maka fa penga mai le fu se me la ka u fa ia nga komisi so mana tua mai le ya tua o le problem ko mu la valia le o ko kuli e se ia la auli ma le majority o paki fi me o le musu e fai ni so enga si le ala o ko fo o lo la medicine le par io le la ko kofo ia awa o le vai ngale tu lo wa le na le laina ele fa pe fo se tangata o I didn't have problem ya o lo mai am tanga la o se tangata fo ina ave ia ile fa tu nga ato e ku fa kasi mala auli ele o fa ku fa kasi langa o la tona nga patia matauti nga ile fa vai ngor paki ya mai se nga ia ka ki ia le sina ukele le la fa fonga mai le fionga de minister a yese va henga o matua li waitangata ono le ese o meana na e fa so ese le me o kura mai le fo ila o pinge mai i le ya to le fo ila ko kupu mai i le me le va fonga va o le fie mala audi e o ya anga losa manisio minister ma to telo losfu e musu fia me fa iso so ngo mengai ala le o ko fa sanga nga mingiska o ngaruenga le o faitau ese ola so fina ngalo le mena o le nga kongula manga ia makau foi le ke mire nga ele do se olo kuai uma la olo le nga ya kulepa se ka ko vai la kuai uma le nga kulepa anga ka ulo le komisio su le msalo olo po wa mau sa kala po se sang kala penga o nga ke me failang kala ke maro si fia me wa fo komisio su ele ngaka inga kere ku pelwai ai mawai mai la ko a fia me longo inga mawai fia me ai sitting mawai kulepa le langam kwali fia ya kulepa wa fa ya la su la longo inga e mawa uma la ko me se ke lopo ola ka me
se fa fa ni mal mele kala la kule sa le ya kule Ora kai mai o lo como fez como se su como e que a bueno final nai Su ia. Al mo ka fa valvale o ngame. O ia le ngo fo foi. E ko su ia. E fa pese on nga foi. On ka kala ng kue. E fez como su a le sa fa ye ko. O ia le que le lo nga sao e me se ye fa. Mal fa nga se o ko pe. E ke le lo nga sao I ko I. Era ko ke lo I puia. O la e pot. O la wa me uma. Le la wo lo fa le ko le ki. La wo le la. A wo la ko. ole nganga kongu lava la ka mai kulepa or komisu su ele a o ngesu su e mawa o mai la banga me nga fai le ka ka so I olo ya ko mo wai mo olo ya me ye ku pungi a foi lo te fai atu la ngor ka alu por kiki la mai tu la epa or ka alu por kiki ka pungi wai lo uma ma ola fai atu ola tala foi le sa mo no te le fa tu ina le tu ai a fai tau te alo lo fa lava I le mana in sa mo tau te nau ia manguiang yo ko walo man ya macho fanau mai me leanga ia ko pu Samoa we don't need ko nga ka fa yes tau te le mo mia ko inga maro ma ko ngi yo mai karpero mo kala oli ole la to wa tau ola to wa to mai to fo ile ola uta le la ko kia olo I ole ama to kia la vai e o fo ile na CEO o lo te ba ia tu singa le si o mai Samoa ola fo fai ka ko ese yeah lai fai tau ese le finanga lo bingi scam lang CEO o tau si sila samo leo le a o ipopoanga ma afia ipopoanga ona o disconnect or ka ua yo o pulo disconnect li atawa yeah ilo na tu fa le nganga o le kai mia nga disconnect ye local la mafkanga ma pela ngale ko va ye maguia o le tua kana kuspa ia o le kai mi fo I ka ko ki disconnect mai ai mar mafkanga ma le nganga pa ia o le kai mi mua le nganga o me se rungo me se ka ko ki o ia la fa kula ka nga manguia ha loka malanga o le nephew a pela amo ai langa akar mo me kuspa ia pise uso fo ile le o pela o le reality le nga fa o le nephew a pela nga manguia ka malea o ngor kai mi langa ko ki nga ko ngeki ya pela o le kai mia inga ua ngofo piki le ele la fulafu le mua kilo aku e mau ngale si piko o fa ia pela mo kilo po fe o fa mua ngai ma me ki fia manga e fai mo nga sila fia ele aku me uma e ia le catch ku o le loko ka malea the moment nga disconnectai ma le nga ia le manguia o le kawa roka o ia le manguia o le message fo ilea ka ke le aku le mano longa e fa ka ua mo o lea e ki ai ulu ku ngai ka isi e fa ta ua mo o lea nga mafua nga manguia o nga o le sika ngaka nga rua mafuka awange e va ve fa ngalo ma e fia disconnect la ngol mena le kupu o le kaua olo o le kaua le akingu o le kaua fia mei. They were the chosen one. Leai. Orka le upu manga, ma le upu kaukingo e leai, le o kongo filifilia. E kasiar kama kulo, e fa ingor kama vale. E kasiar kama lea nga filifilia, o le chosen one lea. Nga awala ia ile musu nga lea kua. E fa mao nga mouthpiece. Le kangaka le uko disconnect mai ai. Le nga pawale or kanga ngaru ese mai male master plan o le HRPP or sa wanga nga la uri rongo tau tai one of our very first show le ata wa ke bi kong wa ma far ko wiki ai fa to a pale mal fa nga malo e longa or tau tai se uma ko su ele le misa this was like 3 years ago or 4 years ago na fa yo te mana tu wa ma fa tan wanga le ele ngalo lo loto nga officially ya la auti
mai kangaka umanga o ese mai le HRPP. I even mentioned to low paru salu e whapole lua. I even mentioned le mero pati kangaka o ese umamai. Whaku mai kangaka o ese mai le HRPP mangisi o vanga whai. Ai o mai e kau whetaui fo ile le sofa le HRPP e le i successful. Why you? I say, why you? Le why ese mai e sa foi me le umaru. Kali le la ulinga fai mai. Asia. Ngo o ese mai le master plan. Fa mai le ko ke ese. Ai o ke le ia ese ngu mai ngo o ese le master plan. O ingala le sa ko me ki mai o ri ia. Le vai ngala ia. Le a tau le o tau le o amaka na solo. Le o amata na felau toai. Le o amata na fe ese ia le nga kal fe ese ia o fai ka o bingi ska mar parbia. Ale fu o il CEO o bingi ska il kisi. O amaka na fai ka o ese ma fu mai se a o tata mala. Ona ele o la tou na ia le mau popo ngor paki. Ele o la ko e ia le fa singo ma ngor paki. Ya ma fu agar ngali a ko sa fo popo tata le yo ir ma no. Le nga wa ko ya oi ya sa ngonga mal e whenka kerenga o leo kako vai ako o kaka piko siliangi nga maurulunga i lunga o le kise o le CEO fia me kui lepa lenga ngarako whaiamele kise reko ia maolo 3 against 1 e ime kerea ngai kupu whoringa mai wa pese peo whanga whao wa whonga wa le koe whanga whao wa ka se le moa alai ngofo a moa le la ma foi me fai e nga so karo foi a ka le foi e fai ale ku me fai onga a baile le mi kongu mangi me fo ka ke lo ma ka ke lo fa ko se pe a le ka ko ya kwa i fu o me ya ka ba ki o me le fi ka mo me so nga fai ya le la ko lo nge wa nga o ba nge lo ke le la bang fai me fi me ka o pole o le power Olenga kang kikele the Commission of Inquiry. Au kere fo sa fasa la mo el pa. Ya lo po kuri europea. Kere ye ka ko kalwa kwa lo po kuri olo male marka pengeka fu le fa yo fie me kero ka mi fa me fie me el pa. La chacho para longa, ole ma o le wina chacho officer sugar ia. Ole wo ia sauni. A foi mai ona fa fei la ile ia ole sunga ile di loia sauni seleni. Do mon chacho por club de Vangarfia. Le lulu batautia ole se ligo le ami o tonu family club. Ole a se ina ile a soiva ole masino me lua felua se fulu manelima. Ile no fo na iseina I falenta. O le ngalo do fatawina sau tusi lulu. Ile na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be whaatau ina fo ina o se pepa ile na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa, mo le whaatau ina o le reitu si lulu po pepa lulu ile se lua su ma le lima, o le masina o abrila lua fe lua se fulu ma le lima. Le leia tātua whainonga mua e pei o le manu malo ina o le piki apu fau, I tu ainga o le Hilux 2.4 liter, 4-wheel drive, lua o lua su ma le wha, whainonga luna lua Race SUV 1.2 liter, lua fe lua se fulu ma le wha. Ngata ino tātua whainonga tupe, ama ta maina mani tonu se fulu afe, se I o atu ile afe tala, le leia tātua whainonga uringano, e le nopo o e leisi lea o le a whamurueina, e le lulu, mo le sailinga o le Hamiltonu Family Club. Whaafso tai mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV, lunga le proklamo o le tautiae, mo sau tusi lulu, mo le reise tele. Te whawhele tu te limo e proklami malolo masari divanga o lea fiafi. Ina ua, tōru sumara fitu minuti o te nei lei tu la e lima e le tautua whaawa o le Blue TV, ma le proklami masani le fiafi. Ai tātou te leo tu wha whailo ai sunga le li loia. Ea, wa atoa ai le mato au wa. Na ona toi wha mara tu atu le tātou lulule o sa ilinga o le ami o tonu wha mole I lātou o malava lea sa awhiwhio mai ma au watu pepa lulu le tātou ofisa o le Blue TV I Marukau. Pena e aru le ofisa au mai ai le itotongia pena e whawhiso
i mai te au ai le tutongi a. Fa mole o te tau o na tutongi nei loa fa mole lava. Ale nganga i tumu fa alo o te tau na i toi fo yatu ia i le tato ofisa ina ai marukau ia ona o lo te i toi fo yatu ni usi la verso fo toi fo yatu. Ia ona e toi so tai mai pe na avatu ofisa pe nga evakua ia o tato pe palulu. Fa mole tutongi lau pe palulu tau na tongi atu loa. Ina ne me ane ua e malo. A o lea mau fa mau ngā matou e le i tutongia. E ke fiu e ke kangi o ilu mo le tua o loi mata. E ke reki e ki e fo. E re kai e ki e fo wili. Pe afa pe e saura o pepa o e malo a e le i tutongina. O le fo mau o le ua tamiro mai ia a le fionga le faipule ia a faipulea i faimata sua. Lea ua tamiro mai e ko leki atu tātou tusi lulu. Ia, o le tūlanga la le nā wa tauna iai. Ia, tātou whata pena mai mo le tutongina. Ia, e maisi. Ia, o le whata pena a wālo manu o le tātou whailonga. Ia, manisi o whailonga tau se leni. Whatalo whatu lau suga le lilo ia. Ma lo le whalau, ma lo le whatotoa. Ia, whatalo whatu lau tō whaasiata. Po whia lava o le ke ropenga ke e vama ia ngai afiafi ma ngai por ngai au por kai au foi e va fero foi le sunga le ataua ma le malanga manguia mai ele malo ke le Australia ia lange mai loa a fionga va pe foi le fa fonga le atunu so se va enga mata mai lava i au na tofia le tua tupu mata mali o taita ia so se fala patonga ngata foi leo taita ia tato malo ia mai lato umolo o maua mai le tauta iae mai lato fo ele fia tauta iae maro so fo mo alo fa tai wo va ia tu ia lua mata au e fa talo fa mai wo va ia tu wa ese la va ia tu ia o lua a me sia wo va inga pe ia tangia mai wo tele ni mata upu wa tau leo lai ne ura fu io fonga mata e foi tau fa pole me ia ona o le tulanga ina ia manino le fai tau tusi pole ale pe tau fo lo vai tu fai lau vai nga selen. I have a very good friend who said this to me way back. Wa sauli lo makua e ko ing. Pa o wingo le olanga. Yes o le kelo le fai kau kusia ye foi vai kai miua the screen ya e kaulavanga ga iloan mela ka fai kau i ke iwa was saying me ka ke vai e just facility maka leila ngo wo vai tu pe wo tu vai sa fa ya tama fa ya ti fanga foi le nga act mai Superman or kamo Clark ioi o vai tu ma tu tu vai tu le mata au vai tu lai la mata pe o Clark au vai tu le mata au vai tu la mata pe o le mata le tamo Superman o Clark ai au vai tu le mata le atoa pe o tu vai le mata sta mai ti foi le Harry Potter. Vai. I have no comment. O leo fai mako o maki fai kōrua ke miuma. Wa ngola o maka. E aki e vai fule po whirani ma mau e loa. A o langa kalaka me. Yung whakore sa ia take over o ke nei longi me la kalaka. Ia, ai mana tua mai foi. O le tasi le nei tala le si specialist na fai tau ina o watu tau ai e sia ko. Rono winga lai sa ili ai o rua po feo vai nga ya le para na si o rua e rua mata. O la ai le ngofa pe mai mak ya limo asiaka. Oh maka kamba. Kamba ngi maka i pufonga farkifa. A ver agora vai mai paula nga vai ele a ver paula sa. A ver o maka si paula sa mo. Ya. Ai fatai le ai o le man mai le o vai tu yai. O le atato faisuki fantas. O le ai o le yoi le mo fai vai ngala ngo o le anga vai o le tua le yo vai. Ai o le a o watu le a man le tele na vai tu le lo sa fai mai.
pe o lua ni tangata ele o se vai nga foi le fa pe o lua tangata o le tua le ele o tangia mai le vai nga le na ai pe o lua ni businessman foi le okay me ke okay le ngele anga le vai asiaka ele lo ba pusele la wa mai mauri ngai kai me kalangoa I maka mara apa faarua ngai kai mi kalangoa I sisi me anga lo lo koleanga sei ka ko pe o kai au ele ya apote wale ya tawa wala vala utala no fa tu pe yo tama tala bole o clark la ngai o vai ko male avarsunga de o vai tu mala na avar ya o le fa ko ke 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 o lo pelo o yo le ora tato matau ole e te tau mai lo sua sauni o le mate fa so muli la vai matau pule o le o manao ia le minister o nga wenga ia olo a forfiti vai e na ia faia se komiti so e pole la foi le vai ta o le inquiry commission of inquiry anga ile peso o power e ui o le koe o ni masinga fai le paroka a le fako aku pule mea o le finangalo na o le fionga le minister e sau le finangalo le pale mea na ofisilingia nafi e faale o lea e faale o a ye mai le iloa ye se ngā mea mai le o informinga ye se mea whapea e o fo ila le finangalo le CEO lava a le mingiska e ana ia le mitanga ruenga ma le EPC e le o nga kasi ma le finangalo lea o le mingiska a e se mai e so finangalo o e ye se whaka ua o mga o lea o le mingiska e whaisi so e ngā kaimi ai o se wha mua le o whai which ave fa mua e fixa ile problem le ai de peso o mo le anga me ko kingo a inga samo e fixa ile problem le su engol inquiry le e mana yo lo sili ona pe fixa ile problem le mele ko pul power samo ya ke a fa pe inquiry e ma fa inga ola 24/7 le power fai ai mana tua fo ila o le fai ungana ia e fai al minsta malana al minsta mal kabineta ona e kakauanga onga ora se komisi su o commission of inquiry ai endorse el palmia o le mela e mali a su engi la o ia subject ai le su engale o fia ko ngola e amaka mai e kakawalanga amaka mai lunga le ulol minska mai la ko umali la lon makanga luanga yo le ako e su en makanga luanga nga ia le vai ele o mafai ngonga I loa ako me kupu. I think ole ko inga approach le ia laua fai an miskai langa I fai unga e kusama malanga va ai mela e kupu. But I don't think ole solution le fai ole suenga por komisi suesue. Ele mafu anga ole pe ele pau. Ua fiang I press conference ua fiang I famakalanga wo mai fai mai o mafu anga ia lai onga pe le paua. Pa afa pe mafu anga kongulunga. E ka kaunga lako ka mawhai e provide ingi tools, resources, inga I mawhai inga fix le whawhi kaud. So, a ka kova ai le kuwhinga I mingska o lai sao ia olo. But I always go back I le melo ke karkongo ia ila lorkula fongo. Wole ise avingi, se paki al whaipule o salenga. So in terms of se whakongunga whai e olo whapeo ngai o Lemingska, I can't see the validity of it. Like, I lewa ai e whalkula whongo, e masi lewa whawai e malkula whongo whenga pāloka. O le kūmalo sa lenga, whakasi e mea la kouia ko alima pe o lea ko ongo I la kouia. They have nobody. O le mita fully requirement o le kula whongo lea lenga ma whainga ngofo se kangaka. I ko kongo ngofo o le mauka whaikula whongo sa mo. So mai o le mea whingai le ka kaunga kom whai ignore. Because o le whai mai il kula whongo. A whapela o le whapea mai o lo e whaise komisio I agree on the principle. Maybe on a ia like a verko fmingiska. But I don't agree on the fact. Ele o
e lo o valid le ngofo al faipule sa le faipule le i kumalo sa le ngai ko kongo le palimengi sa mo hens o le mafuanga le ngala ma fainga ave ngai ma mingska le claim mai ngai yo mingska o nga pot mingska fo yo o makanga luenga o el kise sa mo esa oilar kala lenga mo mai lenga play le video lenga fer kala kula pa o me so la ko so ai manga ya a oila la fa terms of reference so ngale. So it's something e kaunga mafa fa wai ale I you know ale au mai langa fa makalanga pele au mai foisanga sa ngonga ngole e ku sai mar susu ngale fofo ma lo fa tai le ata wa mai so fina ngalo ai mai se o le wo ko le pe an you show le mea o lo ngofo ko se komisi su au ala mea ngai ke but why you know e pe au kai ka foi le la ko investigate la company a fisi o a me ngai ke ngofo mo ke go ele o se ko ngai ka ka fai mai se si e ni si foi le se su e me le pole ai mai na so fo po e sa o le ya ngau mo sa ngoi sa ungi a ke lo fo o ka sa wa fo ngai fai ku le para ko e ku se ra ngofo mo ga ai ko su ngai o le angonga ka pule ai pe foringa mai o su o roska ka e kua ia e mka upule ai manga fa se komisio su e inga ia awange ia fa inga ia male mka ngadong ai ia fa inga ka ma fu mai la mka lengo fa fo la mka o la lai ka fonga kule o ko su e longo inga ma wai e mo wai kule para ngo kule pa mala ko banga fa mo a fa ngol me e ko ma wai anga ia ole fenga marole wo ye kura imengi ngal fa mo kai mi ala wo ye ngi ma ko li ole unconstitutional la ko kula imai la train up ye ku per malo o mai fenga malo fo wo le si me fka ngo fi ale la ka alo me fa pengi se aso kula imai pe fa pe pa urpa ke ki pe fa fam si ngo kula imai la uli fa ku e fe rolo popo ngai popo ngala fe ngai mar fo ka roi la me ya la uri e fe o le o fa sam ngo fa pe ki ngai lo ele o la ko ni miska ko fier kula fo ala la vai fai la e ke ola e fa ya si onga le o mka pule wa nga ye olo le foi ko la me foi ba fa fem ka pule kula me ngai ya que muso que país is ka ko país kai ai e kan simula la vale il melo ko punge o foringa mai nga funge nga fa fikau ai wole ai ngofo fa ka se ka ngo po la le me sa vole le fa fikau dile e lo fa longo fa mai la ba ku ya fi fo nga haya le me ringa haya nga fi lu ai le a funge fi ko ya ba ai ma ko fo le fo fa mai oro ba ku a fi fa a fi fo wa e lua spea I whangangi I sawa I lua spea I o poru whea whinga. Le inquiry langa e kia fo ia mai e whale inquiry. Se vai po aile aia kuper kako malo, po aile whakamala e whainga o mea al kako malo. Ole whale tonu walanga le whito ama ua leo sea vanua la tatu te kolinga ila le isu le power. O te lola whate telefo inisio por kalame manisio media. Pole se kai me kangoro loko ai di tau taia e le vaenga no pawa le la ka ko fa so ai le fia fil nei. O le mele o te tiro ai le ya tau ma sauni. O le taimi wa te tupu mai ai me ia. E le ifanga ia nga eli e vaenga le a le tu nga mau ma tau fai le vai le felau to inga te tonu le paki. Malango lango i le por kalame fai afia me. Ma mingiskangi le o tata mala solo o kaka mala me fai o le ai foi ma sesi e toi ai se tari tonunga ni upu e o mai fai le kungu e nganga fakula o kala o le tele lava o pale mai fai nga malo o la auli lava le spokesperson sunga la auli le mali toa e sa fai mafofonga sa ili manguia fo wa afua ia il tatu fasoa ia le hanu lava su e mai au wala mo wai mangu yo sa mo pe fo yo o malanga fo ia va mai sainga ma tulanga fa penama a ole la o tu lo na o la to o le wala ku ko mo fa ia e ser ka ngaka nga ma fai ma mau ma ai tu o lo na o la to ran me ia le ngata o le ran fa so tu la fon o ila lo tu la fon a o ma tu wa itata amala lava le la o mai ia il vai ngor IPC
o le anga mea ko kingo o le foi no maua mai matala e ma ainga wa mua i mo la tu fali fa ma ia pusa aisa tau mata o ki vi ya ngaka o a uma me fa mo le power o fa ale anga ima not only that e yai mai mangase ngase e rely le power pe yo sela o ngisi o fa ma ino o toto tu low dialysis o mama fa e ma fau fau o ngai mingiska ko o mama fa lo ma fau fau tu o pata tu o nei me uma ole ala foi le mo ofisili ya kuai e fixa ile ona le power e ko ona fa solo a kuai le power ngiso su engala a ka fai mi kai and my other questions are only mali atopa ole ar sa o le solution o le melia la ole fa mai solution ku le pa fa ma vai lo o lo fa ma vai e ia se ma fai nga wa ku kongo la ku e fa se fu nga ko nga me and what's the next move ele o fi fa longo kanga ka sa moa ingi maua mangi maua pa me la fi fa longo ai wa fix the problem mo la fa solo a call pa la solo fi nga ya ia te uia le atono tau lunga na so se fa fitau li i mene yo atono ai mase lavangi infrastructure ma ko mga mi ale le a pela le power ele se sengo le power ma le anga o wala ale anga wala o le mfenga so ka ikanga a va pe fuila o le anga le power o le kele o le afianga o le anga le power onga e yai kampangi o le fa mo fo ila ko pisingi si power especially ala ko le fa ka o meat o ka mafa ko aisa pe yo susu cheese me umangi o le fesilila a umingi nga pele pawa i la ko ye kongol ka ulanga ava pe lua pe kolu pe even se fulu lua i ku la pe le pawa o ye se va ai le malo i kampangi ngi po le me o lawa ka ngofi kia ia because ka kaunga ve se ia miti pe va pe o lawa fa le kong ngai lo ka ma fa se au la vo ile ko e saulanga i ko because ava pengi ka ke va ai lo ko o ila ia lo se health issue ia Samoa ai le amakanga mai ile i se simia amaka mai le power a e ke le ia le cost le ku onga ava pengi ko inga fa fika uli va pe e ma fai e kampangi nga fai civil claims through la ko insurance ngaleanga ia la ko olo ku aisa susu o cheese o ngi meat o ala vangi mea la mga o mianku le aisa 24/7 ngaleanga la ko olo ku aisa onga ole malo male sapala ingol pau wa pe le pau ele sa vinga le pe le pau le fai inquiry mai o kanga ka foi la mai fai inquiry you're talking about hundreds of thousands of dollars ole fa fi kauli ole solution sa ola va ole fa fi kauli le pe le melenga fai Christopher Luxon in makanga wenga le ole health fangi sila recently lenga ko waile kanga ka he's a doctor Dr. Ritchie. Ai ko ngai Luxon. Yes, o oil for i medical, but ele angalo administrations. Ele o mafainga e controlling le Ministry of Health. And that's a political decision. Ya ke aula o ke agree ai. Afa pe o lawa ye fa fika uli pa o Samoa. Maybe or kamingi wa konga step down ka kale va le makanga luenga in terms of olo. Le nga ke claiming o yon mingska. A vaku sesi kanga kai va ayan makanga luanga po oa mele mga umia in terms of resources ava pe fo i umba ifonga pe 4 milionga ya luai like ole cost ole health isa mo pe onginga nga yangi me ka usami mangi me ayolai ku uai fulisa awleanga ke wa ko fa ka wa ku i kanga ka a me aingi wa umanga defrost ko fa aisa ko defrost ko fa aisa ko defrost. It's like all in terms of health and safety wa mako ile se fea me aingi ai le oi loa ngai kanga kalenga le wa ko falo loa wola le pawa ko falo loa au mai it's a burden in the health system o le mea filan ngai va yere malo fa fika uli men makanga luenga ekasi ai le ala spread al fa fika uli kele o le avea ma wala kele el fa fika uli kunga kungu e ongo yengi fa ma ila kupu mai ai onga o ko kelo ga ko uli sa mo mga ya inga le fa mo me ai fa ka ko falolo so I think on me sa ya ka nga va ai po ai kongwal ka kale
And I think on means ka wa konga lusi. Step down, resign. Sui. Sauni, au ta yai vanga le bes fil ngalo. Ole fo tu ba ya tu ital fo mai Samoa. Ole fo wa yai le si missing file recording. O se case o se tūlanga tau wha malo state. Ua misi le isi recording. Onga o pēr paua. Po ua ele rope koe maua ngā wha maua. Wa le mawhainga sefi. Wa lusi. Ole mta uko no onga i vau tangata le na wha malo siesta mai ta. O le ua lusi le recording. Ma fua mai the power outage. How many more? Ole ale fret o le mea lea ngā ile justice i Samoa. Ai ele ngaka de nga sa uni ole wo mana tua ole la ngaka nga ko la wo o kai ole sa mo ke si so le ta o la wo lunga le case of the century lai sa mo ke si a wale mata o polo a fia ina ni si pe o fe pule a fe mo numero 2 fe pule sa lenga panisi fo yo stasi fo sa be mando ma lo la fe ka pe nga lo ia ele na male la ina I think last week makua I public lava le sauanga le fa sea le sitasi o loia o se lawi a tulu sinia le fionga ya unasa yuli sapo ta matua fa ali mai lona le fia ia le afeki ai fo o tape nanga wanga cases ile peso o pawa o le ale fa fe o mata upulea ma afianga o ngonga le la o se kasi recording e o so ang ya le case lea o le fa maros kenge ale bo musikaru pelpa any evidence to any matter before the court ka ua ia ai afa pea o laua ave fole le pe o le pawa ma mea wo misi ingisi evidence recordings pong ya mo ko inga cases fa pea especially serious cases like all matters before the court ka ua ia ngole o le malo si anga o kangaka lai pui el kulafongo o human right to justice e le nga fa ke nga va ai fo ile ia le fa masingonga nga ka fo ile o lo ia mai la ko lo involve a fa pela o kulanga nga o ye ia e mafainga nga fa pe o kangaka le moria o le la be se ang moria onga ele o yengi evidence ma ua misi evidence because silianga ka ua so ele ngonga ila fango ngo be fa pe o se kulanga fa penga and on me vanga le ka ke ma fa fa oi on me vailanga ka nga va ile malo I fale ke kele yo le ku pe fo ila on makanga lo leo fale mai I think on fale mai le ile sa pewa o ke le lopo po work o le falo fa msingonga all major government buildings e ka kaunga yengi la ko sa pewa pe or ke mi fale ko le main line le sa pala ko le pewa onga ko inga kulanga la fa pe le la le yese justice ka ngaka le afia le complainants ale fo ila la a fuli er ka ngaka langa molia ai onga wole yengi evidence e le nga nga present no mo o famasingo mal famasingonga yang ka ngaka o la molia awa Boleanga evidence. Po lawa bo faleanga le. Onga le pawa ia ngi witness mangi evidence nga provide a witness. So ke le yo le afianga le justice. Malo faftai ale atawa. Ai le mai so firinga no beta upule langa le la tatu ta kedinga la le pawa ngai markula wa cheleshi famai. Ele o tarno tele man tu ya ai pawa langa le sin na faita to na sai dinga. Le si ba enga le upa ba yetu. O la u fai lo mai minister o tupe o lisi options le la tilo ia o le fata pena pele no declare Samoa under emergency o ngor ku lang o pawa male vai ngo ia em foi na fa de so fina o le mo mo lava lenga pa ye sa o le fa mai wo ma ko foi ka ko Samoa e mangu ke le e manga a ye fa nga me fo ko sa pe fa pe wo la wo le anga kam fa ya so se wala o melanga e ngo kupu mai la ye fa mai hitlo ka ko fa mai o ke le akula le ka wo le o le anga le pa pa ma fu mai la le ayo me ai fo ye wo mo le anga wo kwai mo leva le fo ka sa ngo ye o le va ngo lo le la ke le fa excuses so ngi me le me ka ko ba ngi ngi o fa le mai ko le fa fa singo wo pala o sa ulalo ale una kala kamel fam singo ngofo ile
ka ko kilo me ku por ke mingi fam sing kelle la vole century le la sau ai ku puro me ia pere power le anga le law records ia longo winga e mo fa pe fo ia pelang sa ngosa vole feng cases ai sa me vole nga ku por nge kai Yes. o la me vole nga ku por nge kai mai ke mi uma lava ai sa me ku por nge kai o melanga le ka la ke fam kalanga le foi la o kalanga mai minska ku pel state of emergency le SOE ia sa me vole nga kwai la me linka kalanga ai le kalanga rom fai inga ia vave fa se fofuanga inga ia wongi sao mai ni fa mai pisi kongo o Samoa lenga kalanga ai sefe ia faila ma me ka fa longa ku ai ai nga kalanga o se awala inga ia ka ngu manguia le fam singonga ia leo ka ko kali uma kwa ia le foi apia ia lisela ko na so korse fulo o masinga fo mo la ki ali se il fam singonga kelele o le ko pu mara me ar ke kele yo ka pu ye e ka ki kiro ku ye e ke ola ye e ka masalomia mo ka Malo fa te tele la. Lono winga o nei me uma te pisai. E mo mia le fio mai o mingi sky foi besi sa wanga. Po le ase fo va bi. Tu lo fa fo ala tu lo wala o le tau te ya e anu le issue. E le milia fo ye le fa pe fo ya me ono le fast po le ala va tu langa o ya male minority o lo tu le mano ya ona e tau ona o sui le mano. Ai le avia fo le nga ma vai nga milia ye tatu tala. Ma fa pe sanga ka ai pe ila lo fala ma ka ai pe ila lo fala o pe salu ila lo fala tu langa o me o lo tu no winga mo bia se sa wanga pa le bia e sa mo mai po le al for bergi awa ale mo se fo e ona la me la fai awa nga pa le fo e va po tato te ya e le ya tau me sa uni ona tanga tai o le SMI fa ko mai ka ko ona ye lai mo pe ya lai mo le SMI ya ngai generator fo ngai yafi na yafi ya matula ka fa pia ya lai mo o le SMI na se vai ngai tau na back up ya to me to tilo ma tu langa o lo anga ngata ma ko ka ile fa mo fia ka ba le la fa ma fa le anga ora foi tu ala lo tatou Samoa le nei vai taimi ma le pe umere pao me ai tu aisa koe fo i ka ko fanganga moa tu lo wa to fo i tatou fanganga moa o tatou ia felesi ma tatou meitu a foi se stu ai awa ka ku purunga ngau la umere kamale ala fa mai la special awala vane to se tia teno mena le fa pe mai la lu haru pa u pai mala fai io e langa ola wa mama le io kamanga la ki lo na vai vai malo le ala ola to e batu na wal fo tau ma fa fa itete i uma mo fa le tonu ma ia ma pesis fa mai tonu tato tunu ia le ya tau ai si le vai nga la fo tu si vai nga na ta pena mo tato fa soa ia a wale fa le io le ka fa so kare pu wale ka pule le power okay lo la fa mai ha ya me afikekele la va maro sekulo me la fa ka o fe sili fo le pesa mo ring fa ka kali ele kongi pause va ko il power nga pe kongi pause se va le va ko wala nga me o le mo mi le ko o ka fa recupera ko o le longo lo mo ku a siaka ele kai le kai fa su limo le nga run Samoa kasi nga me le ku por fa la bele ele mafai su lima le nga run Samoa a fa le kong bangela olo fa le kong manis ka fa ka o fe ku e Samoa o le o run Samoa i se ka penge ka se ka mai ka penge ka manga ka ka le maro ke le la mo ke lo fa o le ai ni swimming ska le a ko fa ya ku e lo pure wa sanola ke le se pa fa ngol fa ai ele mafai engi finga ngalo pumo mo fa penge o nga faini kon le lei mo le malo o nga le ako ko le administration o le proper nga le wo ngai la alu fa penge ngem ka upu le ako ko fa penge ma le ako ko i mafofongo e fa work ka ko ku ola nga point le ka fa lo ki
wa nga ua fai se ave ave se lo ria fai fa ko le ka penge ka fa ko le sui minska ma le ko kwanga be umala ya like pe ko pala you know two heads is better than one o corso fulo uno e si da con lo suli mo ma lo fa chai ya ele au ese foi se vai ma au pe ya na sau no so sunga le loia sau por kali au ngai me uma o lo fai fa so kula fonga ka ko malo o le kali de nga ele ko ku fuangi me fa pe ele o se fa mala le mele o fai mai talo le fa sau sili tulo fa sau sili le fautuaina o le lo ve mataita o le o makua i kukusa le ya le mele o fai fia me ma le mele nga fiwa i fo e kau furi ese kuda e pa ia nga ua malolo winga fa sau sili ma winga ia mo musu e manao na o ia lava e musu e mai te ilango e musu e pulelo maloko ma o te taritonu foi e ono o to inga fa le mata e ma fo mo kupu nge mea onga ongi ka e ola le makaka o le ua ia o kako vai lai meio o fa o fe ngai male malanga ka mai manalo ti pa ia wa si le fa ngo fa penga nga o nga fia mo ku ese ya markanga ka sa yel fa singo manga ale tua ai manga o e fa nga o ia malonga poko malonga mala fe la le o ia le ao mai ka kala mai press conference e le pupula sa o mai i camera fe alo fa isolo mata ma fe tami tam ya i makau au ngi manga a to fa fonga nge ya kala ngo fia me no kala ngo mai ai tu lo fa fonga le tinu wa tu tosa le lei mari tala no sa ye kula epa o ako fa fonga ya i le atu ma sa wo umar to inga me fo le nga on fa ye ko si sa go le ako flow mai al mela wo ya o pikefu ma o tau ma fau inga ngai ko sa wa ma ko ka uma ya ka ko ai bela la wo ya ole nendea ya ma ba ka wa matua fa mati la tila mai la vai le tu langa le o bo yo sio ka ko ami ole ala ke sa wo so sa uni e fa so tu la fu ole ala tu pa tu o lo sa wa tu lo wa wa manga ya so sa fasile o te fa ya tu e alo wala so no ngai li dai le pulea mele le mo wor unconstitutional ia mai ele valid tai la totala e fai mai ole ala le mele o ka ko fo umia I know we've been talking about this more over and over and over ole sa ora me ka no fa ala me tau no fa ale kalielo city Esi angelu lang fai mai ole kelle yo afile mo ole SMI ka ko le ngi ya ko ngi fafo ya me pior kai mi foi langi wa ka ko kom fai la fol coupe fa ka le mo le fi afe lo se lau le fi lua fe le fi afe fixe lau afe yo le mo afi ma fai it's a proactive approach e ka ke kom fai e so soangi ngai a ingala sa mo fa ka ule afi fa ka wele ila fi so soangi ainga ai mau o mele SMI hardware inga ye mafai inga kau alleviate le pressure la yen malo ka mingi e ui la vanga le fia i ko kelo ka ka ye e fai kio yala ko mala ko ka inga ngai ka but let us look from a proactive and a positive approach kele ya fi mo le SMI a kongu e umang ko fixa kule power ai ongi ko kongi ki se le main line a faia la fira inga ye pa ola inga or kai miwa la moe ka pela ko wafi o le fo inga ka ko alu fa penga ngi vai kai ye fiu ma lo ko yo ko fa pe kongi e vai le ya le ko mo fi ko power le ko yo kongi sia o ko pa se address la officially asiaka ile ko pa ka ko mele kai mingi without hiding the consequence or le ngofo ko ongo le ngofo ilunga I le executive okay lo la wa ia ku ungi fafo la wa makanga ngalimanga o ko tio masa mo directly o la wa fo wa makanga malama ele ai ele o le true democracy le run na samo
e peisi lunga I kula fongo ia ale ai sau paki ngai koe fo ile fai nga paloka ina wele peila inge ye mafainga e move ke independence e ke le ia la le afianga pe a mafo fau ai pe a uma ngir pa inga le ka mingi ai uma ifonga ua sui le fainga malo po sau fainga malo fo o mea uma nga fai le vai kaimi inga ua a kuli ia fia me mai le a mai paki e fast everything o lenga fai unga nga fai there is a legal questions be valid be lawful include ai agreements masainga le free visa masainga because e le facility o valid yang foangi e ko ongo kongo palmengi and ole ale pese so ngo ngofo pe ngi kanga ka pe fa pe ole ko fa kula fongo inga lo la kongo ngofo kongo palmengi and it's not about a person it's about le kula fongo ole me foi langa ya la ia onga onga va kupea se la ngonga ma se manga ka ko va ai le kula fongo ele va pe o fa ya ko ngisi kusi lo o kula fongo yang fa le HRPP vai ka mi le HRPP kula epa knew very well the solutions on the mele sa mor kai mingi anga fa ape genuine le mafo fo kula epa e fain me sao ele ko pula o tinga la ko kangi le nga very supreme court le unlawful and unconstitutional ole ngofo fie me e avea ma pandemia ongo inga e fesidi sa o ya ole alpa kile ke yai la o fiong al fai pulo lo fanga. If the answer is elese pa ki o nga foi la ole ingi ni lape o kula fongo me fainga ko sa fa ino yo ai ka ua ka ko vai luma o angi fa unga lai fai ke mingi o angi kula fongo lai pa si el ke mingi o fesiringi a foi la le malo si anga fa kula fongo e ma fai nga carry on pe yesa legitimacy o kula fongo lang pa si el ke mingi especially ongo seats they were voted in favor of these laws. Those 6 seats were empty. It considered empty given lae ele immediately requirements o kula fongo ngo foi kanga kangi e ko ongo. Ingo fo la ko kumalo. E ke le yo le afianga but Samoa will see it in the future, not now. Malo fa tai. Le ya tau se fa popo ne o la fa popo le kiki a ma yen me nga sa ngoi sa ngile I me yo afi a ka ko kirkiro ngele il fonget fa so longa ka pule mar prop mar fa fi ka le wengi o fa si le va ni ke o ka ko sa lwa ku e va vele kai miole o ko le yo le pawa a ke o koso o Christmas ya on ka wela ya le on ka pule o fa ka ola fi la ngala ba ya fa ngala SMI e fa ka wa ya fi inga ia fa ko fula inga mala ko wa fi fa le ka fa penge nga pe ma ya fa ola la ko wa fi ala ka fa se kala ke ko ka kali ko ki ola ba ya fi a ko ki se masi ola ba se me sa wela le fa kwanga le fa ka le fi la inga so so ngi sa mo le afi wa nga fo I me fai ka ke o fale ko mol pa te le te du matou fa so ai lungo le tatu wa le pawa e ba toi mal fa ma lunga mal fa ma li e fina ngalo te lo e matua feita ma sa I fina ngalo le tu ia ai ma lo ia te o tau no sa le mea ko ngwana le ma to ti fa ia tu pe la pe ma pisa kwento te yai I o tau talia se fautuanga e avatu e o tau ainga ia tenu I fafo. A wale fui la ko fasi fa fui le tilo ma fa sepa nga I fisosoninga. A wana o tato ainga I fafo. E ma fa inga fisosonga ku ya u go mela ia inga yafi ma ngai vanga fa pena. Le fui la na la ino o ke lo ko le tala le a tau ma sa unio fa pio so ma ku ma le ma to me foi o le au ka mi do ke mi ngi ele nga tala fa mo le fionga ia bui a o le va no mo wai fa so ma ye mo fa lo no I fina ngalo to tele kasina yo ma onga me foi la le a fa fo ma ka ko ai ngai sa mo a fa sa un ya ku fa nga pa lo ka le o tele e to tele fa pe o fa le ngai nisi o le tala sa o le alofa
E ka kaunga o kou kalia se au ngangi aku o kou ainga ia kungui fafo. I le whainga mālo e kou ke ave iei mara kai ave iei kou wha mua. O re kai e alofa mō tangata. Le alala le wa le lau kukupu mai me whapengi. O re kukupu. Wha maka me whainga kango la pare bia le wa iei a kako. I longa loko fua ki eifo. E me whainga whakangofi e koe reimburse. Ma toi whaingi kupe ave ka ngaka ia wa leanga me kou kingo kaumaka. E me whaina tuku. E ma whaina o tau whaia. Ioi, o leu pumongi e le mawhai. E laki e mwhaingo kou kangofi whai se wanga ngā, ila kou kangofi whao ngā, fwere tactic ngā, e kau whaingo campaign o pāloka. Ia na teila i o le whaia ngi, ai laka whainga pāloka, ki o kou kangofi isunga i lima suka la peia whai o mea pula, e pain whai mō mua. A ole tua lalo le avatu le tau te ia e, mo wha leo ina tu ea ule nei. A wai paua ka ngaka kou ke kua mai iai, tātou iai ai ngai Samoa. Ko ke kua mai ngai o ko ainga ma tato ainga kung fafo. Awa ai anu ke anu ki fai i le mingi scam, para makanga ruenga o ngā ruenga mara EPC e whakau aku ko wafi o ma papa ia fiusi o pusa aisa makivi. Ia e koe fio mai Yesu o whakarikari ngā mea. Ai a fai tau te utangia le lei le tu alalo ana i tau ainga ma wha pena e te lango i se fai ngā malo. Ai mai se le tai e ngau e whai ar wha maongi ma lea meo kongu. O a uma mea tau te nau i peilar koe ngā mea lea. Ia, e le ma whai o nā. No tia la ulo tai manu te vae pēnā tia e tangata o ainga e tunu whaka e haro pak. O le si vaenga le atau ai le si vaenga ni tapu. Pena tato por kala me le si asi biso ta. Le wala wal pawa, ke le ngaro ngal pawa. Ke roilo. O i kongu ai vai e le whainga o le milionga le poloke kilo le milionga. Yeah. Limas furkasi afi. You know, run le kumalo ia la ko afi. Jache le kumalo ia la ko kangaka le. Pe afa pe wa o le mawhainga solve le problem nga o le pay on. E ka ke mawhau ngai pisingisi. Mai la ko ia o lewa afia ia mea kau mafa le kungu. La ko ia whakaua meat. Ai awa pe e iai se si ai kia le whainga le paua lea. Lima surkasi afi, run nai sa mo. A vese la le makanga luenga o EPC mai le malo. Ai koe kuula i ku malo. Whai ia. Ka ngofi o ko e haia ko kanga ka whai mōli. Ka ngofi o ko e maintain le kou paua. Pe afa pe ua wheo ia olo. Le fionga ia olo. Ma le vainga o le whakausanga le lalu le lima kausanga. O angi whawhika udi lai whapea mai olo ngā kukupuru vai kemele HRPP whawhea. How come you can't fix it within 4 years? Ia kungungi ingal ka ikolu kausanga ia paya inga. Le la alu le lima kausanga le la lo fa singol lima ile HRPP mai la konga ia o mua. But I think anga whapea o aku le kaimirenga o aku wai wa aipo a mea le mga o mia le maintenance, fix, replace pe whapea wa ingi mea mga o mia le replace. Ale ai. Ia mawhaulo le polo ke kilo 5 kasi milionga po le milionga le kumalo. E aska le kumalo. Whakau ko wafi. Ka ngofi o ko e charge kanga ka o ngu po e charge kanga ka le kumalo i le whanganga le erikise. O kupe foi langa sa alu sa ola vale ile kumalo. Pe ava pe o feio ia olo. Makua i wa kangia i wa feio foi sia kamali ole ku ulva ingole makanga luenga makanga luenga ke kele al malo. Ole ke mai ka wa kule il kele me fa le ko le se maintenance program vale al malo. Nga mang fai ka ki lo si o nga pala fa le kong fo ka ngai me ngai le fo ngai ku malo i me ia wa si ya kunga manga ia le ku malo ma po le ku malo le maintaining o la komea i lo le malo e le ia se me fai el malo le langa e la fai ka o sanga bea ma la fai o me fai kele. If there's any way a privatizer ya se kang in malo
I think ole awala lenga fai le fast le o mainga kongu e ave ka imidionga I kumalo whatever amount. O inga kongu lava kaunga ka mafai I o a se ka wa makanga wa un kakale malo e run un kakale malo e fix. Ave kumalo ai o ela kumalo e faila ko board ma faila ko directors o angi constitutions o ngi board po ngi organizations. E lau ke raninga I a sekangi include ai fuila fale mai. Ava pe ka mafai e spread le e ave ia le service ko ngula I kua. Fale mai male power. Wa kaunga va ai e ave anga I ngui e kua inga ia reduce ele ka mafai o kanga yo mai pe I kongol kaulanga. Ma reduce ai le kele o le emissions le il fe wa yo kanga. Le kele o ka avale le o ye Samoa. So it's a way ka mafai e mitigate ai le kele o issues ye Samoa pe afa pe o lai mafa fau e aki nga ele ku and that's the best way you provide for ila. Ngaluenga I kuma lo mang uye ku. Imagine le ya yo le afangi ole vaenga e pulere pau le kuma lo. You will end up hiring 10 or 15 people managing ale kilivanga le ole pau le ile kuma lo male kuma lo. Ai ka kaunga ye se board. E kaunga ye le se board e lo ke managing ma va ile investing o asekangi and it's not for the best interest ole akungu as a large but it's for the best interest ole kumalo ai malo va vitai tau ia walanga o ifo e lo ai le capability o le tangata le ofule ile tofinga le ta o minister ole la o le kai mi lu kia walanga e le lo so le ilo watu ona e vai le lau fau malu I mea na fai mai isi matula awa ia dia ngal wa leva mo fa longo o fa sala lau sono le fio ka bigiska ia afi fo mo leva kel ko e sau fa mai o afi ngai o afi a fa sau ma afi ma makwa afi o le ala va ka o nga tula a o le fa ko a o le o sa mo e mo isa o pepe so o pa ai tau ki le fa pe a me e kupu ai ole upu moni ele kupu mua se ko inga pe ngi pe o ka ko ke pa ia so le afa taimi e mo kusia o mai e kise black out fa solo ato sa mo ato or me foi la lele o kupu mai sa mo e pe ole wa waso wo fai rosta boye le taimi e pe ai le pawa ia pai mala fai a or kala foi la wa mai ai ngai sa mo o umia ko kai me pe ele pawa ngai lo sika mai taimi le e o lai Alo winga la tala. Fa mata ole o matua fa matila I le fa ta malor minska. Ele ole o fa maku I le fa ka malaki. Ole minista I tu langa o lona fo to finga matulanga fa pena. Ya o kele fia o isi vai nga fo tu langa walanga e pe ona o fa ya. Ole o nganga nge yer tu te ya e mar Blue TV. Ua lewa o a maka whaakala ngoa inga re kele o mingiskani. E nisi o vaenga, e o mai lea so. Le hai foi ma se mea o kupu. O le langa lea lenga ka ngofo ka whapeifu. Le la o kupu mai le lea ngore pawa. Ai, ua lewa foi o na taulangi le tatou saingi ngā whea ngainga ma le Emirates. Leva na o lenga fele le ia foi le a o di o over mai o mai wa o manga saingi ma le Emirates o manga saingi ma le Singapore Airline o ma ko kiki o ma mai ia airline ke ke o nga ka saingi o mai le so le ai e o singa malanga fa ku foi le kasi po singa malanga fa mai mo pengi se kasi le ai ma se mea wa kupu o le mela na le uta to baba ia to I tu langa wo o ye fa mata ele ona o ta mala ona o toyo watu o fetoe wa felauto wa bo ko e feloko le anga fa mata ele o le ki le o le pakaku ila no sia la to mele o fa ni ai ma sia le taita inga le pe o fo ma o fa fo se mai le taita inga malima o le sa nga patia ma tautinga ala so no vela ole ba nga le ngo fa ko lo kalmu o fa ko ruinga nga lo nga minska lo nga lo nga kam fai e ma pressure fo nga ia
al me sa ma fa ye fo le ke li fa longa ku lava fa pe o kalongon mis ka va ku experts fa fo e pa kingo la ko silafia ya fikikele ngai ele ha pela ka fa ka wa inga ya ka ko insingia ma ka ko fa mo li sa mo a ko nga ka fa pe ngai wa manga o mia ni experts la ko va ku fa fo a ko o le fa nga a ko o le o fo va venga o le wa ku ka fa fo le lo pe akwa kasi se kango pe ruang kango kirom ka opo pe la foi fa sang li pok me kong fai o nga ba bela ile o ke li fa rongo ka ngi ka ba ku fa ai ka ngo fia ku ngai lo ke lo singa nga sa le bele le inquiry mole so ma nga sa ia a wo ka nga ba ku ngi si fa fo e pa kingo la ko si la fia ia fi ke kele ngai e sa lele sa nga le ya tawa siat mai a mafofau vila pe on melenga u ka u le kaimi o sola o le cost ile a kungu u e a fua mai le power a waka ke va ai nga o le filiki you know filiki on filiki off ka ko va ai ke le yo me ye rely ile malusianga fa le kisi a masea a le vai kaimi ngi sa mo ile o ko e pe yo sola le luas fulu or even 40 years ago al ko kelo a inga I kua ele o ele kiela ko ingeme fulisa o pusa isa e o fo ila pisingisi. This is where business can take the government to court for civil claims. Pe afa apea o yengila ko me ku isa o leanga onga nga kos mai le power. E sa oilan melenga u ko fa longa ko la ka announce le emergency state of emergency ele mingskau kupe ma whatever nga kakaunga announce and let me come back ile melenga racing le 51 million le mo kumalo ye limas kasi a kongo le aikia le nga fa ile fast wa kau vavala mai. This is where we can redirect your infrastructure ma assets ile ku pela o le power o le vai ave I kumalo lo ke managing ave ya ila ko because ava pengi ri kumalo la ki faingo fia yanga I loa po le leinga va ai ya infrastructure ngi pe afa apea e malama el kaiao o la wo per power wo pe le vai wo le anga fo ile sua vai ma a ka ma faile centralize uma me ko ngol kaulanga ma va ku fa ko ngai ia pia le la ka ko va ai ele o mafai ele mingska onga cope male pressure onga infrastructure wale function. So I think it's a good conversation mole going forward. Water is a need. Ole ke le yo le vai sa mo pa e ya fio anga e o marka mingi ele ole le ya le flow wal swavai. Le la wa ko le fast le kamingo mai kong le fast ma propose le million ai kumalo every year. This is where we actually hand over the investment to our sekangi ikumalo given olayai they have proper governance, they have proper compliance on ilako board ma le fengo lako organization. So ongi aikia inga e ka mafai ai improve le akinga enga sa mo. Yes, we know wala fa ka umbale kungu kele awala le but that is something ole mafai ka ko va ya ngi saula ele ole flooding all of the sudden pay for fo engor pa por kamu engor fo engor ka pa o infrastructure ngi pe ole power vai fale mai e mafai lava onga va aile malo e fai sekula fongo a wale managing o asekangi as per districts. So ke le yo ka ole ka conversation le fai ka mingi le nga ma fu mai ongo le fale kongo le power samo o fa tai ale ya tau so fingal le wa mai aku le kunga ngumga fia kalwa salo pe ango fa ko le fa fi ka di lenga kalwa mai asiaka o pe ole se communication con el camping campaign ka fa so ka ma aingo finga ngalo nga ia va venga so se form ka pungi salo ke le ko ka kalwa ko le fa ngero kalwa camping ka suli mala fa malo fa ta malo lo popule mo ta to company lo su a foi bai profisili mo sa uni mali ato e se ma fa yo fa la va ye fa se me mo sa morgi can the head of state do something, can the speaker do something,
are we just gonna all sit and watch? Ai polonga le ma aki malia le peo le pawa le anga mea ko kingo e ono tupu mai ni fa mai le o le lo faila o cases i le me ta o fa malosi to mai tai. What else? Tato fo mai pa mai tato marolo man devanga le fifi. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia tu foil e te fa ngai dai so se tavale ma ba wailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e fa yoro pikile tavale mai le malava le faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe momoli te foil fa tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se fa lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga bala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asias ile tanto Facebook ole Moana Rentals polo penga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Mea lava pe fa pe ora lava ku per malo ma se fufuanga wai e foi anga na pola lava me finka a lava ku pe fanga fai longo lua kaimi wa kere kaimi va anga le sfruli mo me nge fam singonga wa kele la ko kaimi invest fam singonga invest pui ngola ko me pi o me fa valela fai kele kaimi u fa al fa valela fongo fai me fa valela ai kia ile de issue le fa inga ile ko kele o kangaka ya longo ele o lava kako experts so memo mua o makamuli e aisi no o kulanga la le situation la e kako fainga malo a como foi la ele aisi a ele o respond aku ya ku ai kele awara fai kako nga aisi mo kai mi foi le o manga mele aisi foi le aisi ku kuli awanga le kusi awanga le email ai malanga ko kuri lumo nge ka le anga la ko mela fai ai so songa ku mo kangaka ka kiel la ko reanga ai si mo le leo o kaka samo ye mo ye lava se kupe fai nge meu ma vese la ko kami fa le anu fongo po ma fongo ao ma me fa penge e ka pui e me fa msingonga me fa le la ka pui la ko o kasinga me le anga ka kombe onga wa kel kemi anu fa le ai le focus le bakong expert ma fa la bar kupe ye ma sa ngi ko kuri i ku malo ngi ka illa ko fa bar la wo ye a lo fa ko ka sa mo me mera ku ngi le option mun mudi la le ka ka ngo ye fa nga fiale le se mai e ba ko fula inga ma la ko a option mun muli nga ele ma fa ele al malo ele fa pan mengi ele fa ma fa se mela va kasi wala ngai o kakanga ko kuri o oloma fia me kango ko kuri ele pa finga lo que se mea pa fa me miska ko pe ba ele o lava ka komele ka fa le o ki ka ko mele fa nga ko pe alu ka fia milionga le kasi ka fia milionga le alu ile aso kasi spendi ko me bale nga fa le amaka ai ka ko kupera ka o nga le simer ka ko bank e pe o lo nga ia o karisawala o lo ko kul ye mpala ka ko kupe ai kupe fanga a le ka ko kupe o lo ko kul mo su me le samo ma lo fa tai le to a saudi la so fi ngalo ye wala ngole mo talo wingo lo tala wa tele ta to fa soa ai e come down le tulanga o le mo fa so kula fongo ma le fa wa malo o puku sao tu sa o lango matua makila le loe fia me le se o langa mea lai fai malanga skuru lima a ua le koe kea e do koe kea kaka ngei la kungu le masisi o koe popole ya tatou sa moa o le pumongi maro o kingo o te kea o le enjoy o nai toe taimi ma nai toe masina nei e lulu ua ele kangaka a wa o le pumongi a ele se koe foi mai skuru lima a komi e le ai ma se toi foi mai o maua foi na ia ofiso ta inga na itu malo ai ma se foi some of this o ngai nisi o a inga le ai mangisi e foi mai o ika o le ala le solutions wa le winga na lo te fai tu o le waka ko kirkilo ko le fia ma vai fia me o le kusi le wa va ko ngai le kai mi le ngai ma fai do mai le tangata le mo ri mau
o le a tau te vai tunga e matua le ia se tūlanga o la in denial a le u whaupopo mai ma leo pio me le kau mai e le a taua le la au mai ma leo whao ngā kupele kungu u whaalu valea e tau te watu i fua tau te ia e ma wako i fua i Samoa a le ka vinga ku ngei le kape ngeka ia fia me e a waku ngi leo sui e sui e ai le oki o ku au ai mosu o le winga la lau tala o tangata ia le na mana na o ia le atunu mamanga nga or kape ngeka langa kape ngeka e avako e whaaru au ngai kupi o le la o tiro atu o le ala le si option a fai foi la pe o le sau no le ia taua tu lou le ofisa mamanu le au mamanu le malo e le o ia se tu langa a mea o tau mai e singa maa le lenga o le a singa tu langa i ai le mau kongu mai markape ngeka la kouia i tu langa di fonga fitalai o le hala sisi me ala ka ko anu ai le ko inga me ma fa pea ia fia me ma olo ma wa nga ia nga kele au kala ia au vale e kulo ai o le ai pule ka ko le ngia ko lima fa ma tai le o nga fa alo le tu la i lo le ku o sa mo ma fa so ki wala ka ia te a fa ka ke lo me sa o e ka ka mo fa ai le fa ia o le nga sa la fa makala ele ku la i doa le ku mu a ko i Samoa mama ku sa vali ro kai i official malo ma fai ka ngaka ngi yo ese ka penga la ko fora ma back la ko ako mo ese mai mo official ku ele ongi me ko kingo la to what are the other options ole me mo mua sia tamale ya tawa va pe fo le fa fonga ngala tunu e le ma fai ona tupu se me fa pe al pe mele nei Samoa ise atunu ke mo kalasi o lo o whaala walunga le rule of law. Le mawhai. Po le a lava le whelava sai o le tūlafono. O ina lava o lo iei le solution o le mele kupu Samoa le kaimingi. The fact is, ua le ai se pāki a le whaipule o loko whanga, ua le ai se pāki a le whaipule o Salenga, ua le ai se pāki a e kungu ufele o lele liku malo le kungu whaleaka. Whaleaka, ia. Le foi se paki ale faipule o anga le fionga e kosursul le se faipule se paki al faipule o vaimaunga le fionga ia ya fawalo ia tuala ia male po le foi se paki le fionga ia tuala o le kali o mea umangi le ka oko le kulafong a o le fesili kele o ko ia se koa ia ila ko ia ilunga bayang ngal malu ngi foi kamali i lo ilunga le fong fekalai le fionga le on malu malo eva ai kuai kusa o lo walu au mamma le va au Samoa wale o ko ia se malu si anga fal kula fongo e ngofo ai fai pule ngi yongo o kumalongi e o fola kumalongi ele o mafai o nga represent le la ko view legally e ko kongo le o le moko fongo Samoa ai sea le fai mai le kula fongo fanga pa local kasi fast food o le paki anga e whakaukō ai a whapenga e whakaukō le paki ke ngofo e mo le parliamentary term a whapea whainga e whakaukō e ke kuko kasi parliamentary term o le paia inga a koa e le whapea part-time e lua kausanga e lesi paki lua mara whalisi paki a yongo masinga e lesi paki na e leo isi me whapenga o sao i le pe kolu kausanga lesi paki ai lua kausanga pe sifut valu masinga e koke pulisa o loko ai po le alun ko me fai na o le mea lai whaila o kalau le maka le ia ko ngungi fafo and Samoa it's gonna pay the price in the future a ka kova ai ngei le popolenga lo popole ia ko le move Trump ma le popolenga le popole ai le ke le organization ia fa mo le lima alofa Amerika ngai ai e ongo a afia ai le kele o sosoangi le mafainga nga avangoya ko nge pe ngi sila mauskaria ile Pacifica ai fa nga ia levy America as an excuse o le ale wingo le fa makalanga le waka e o ai le fasul ko luafe kala America sa ever since 1858 e jaile agreement America mangi usila evacuation kisi ngi usila mai san kisi America o le lako exchange ngai fasul ko luafe as our Trump cancel and it's to do with a fully ele trip ayo e faisu suenga
O le mea lai o kupu mai ngai. Vai long New Zealand situation no e Samoa ma fully aware New Zealand situation no e Samoa. Ua unconstitutional ma unlawful. Le saufa fa ia fai pule e ongo ia ngofo lunga le executive. A makalonga fesiling ia le integrity o kula fongo o Samoa. Ma le integrity o kai ia le kungu. E yeise si option. Ele yeise si option no le option le fa merkula fongo. And ia kia uia o I le ka oko ai le pule le fongo fekalai I longa maoka fongo. O le fongo fekalai ale malo Samoa le se fongo fekalai se ainga po se ngu. O le fongo fekalai ale malo Samoa. O I foi. E mawhai o ngā sila ku le fionga leo malo. Ma wa aia ngā iluma. Vai ange lava pa I o le nothing compare le damage. Ili lima kausanga le angkula I mai il vai anga le. Polis football foi masinga le il vai anga le I. Le waka ko va aia ku le ke le ngei mau ngasu le fai mai le ke le o kau mawhai e suppress ele sa lokonga o kangaka. Ia. O kula fongo international law e apai dai fo Samoa. Ngai ke ua yese mafau o se si e mawhainga lako whaonganga le maso ma le marosi la yei. You have to go through international law. Pe awa pio le yese mafau e o mai e kau extract aku le tauta iae. Mai la ko le express aku le freedom of expressions. Se I whai ala o kala le melea le impact o menge yo international threat. Nga wo so whai Lucia Ukraine. O le move New Zealand nga whai. O ka ngaka whangongoka uma Lucia nga masangingo mai e whainga luanga I whangoka New Zealand. Ave se visa. Ele I whaapea nga affect New Zealand, directly affect New Zealand ele move Lucia nga whai a Ukraine. But that is how international communities e lau ke wa ai e suppress ia kungu, ma condemn ma kungu, le lau ke abusinga ia right a ngaka. A whaapea ngei o yeise mawhau whaapea peon melenga I saungo asia kai le kau whaafefefea le fionga le kumsingo leo. O le ale wa ai e Samoa ai ke iwa wa kau nguu se grievance ale Blue TV I lima o le malo New Zealand ai whaapea New Zealand. I la ko umale o mai le working visa, seasonal working visa, 24 hours home. That will make a big dent in the economy le kungu. Mangkua fo inga faila ukala I milikeli afiki nga koe fa fo I vai kai mi o Panmarama. Nga ave uma ese ya makanga kai mai working visa afiki. And that's a big dent in the economy afiki kai mi nga. So awore ngau ile ya. Ai mangu le openga on le a faile kanga kai kokas. Ma meo le a fia I fua I la ko leo mai. It's subject to New Zealand you know le fai unga New Zealand fai because yes o le manga o mia New Zealand kanga ka mai e ngalu e fakoanga. But ele nga o Samoa ia kungu ia va ko ile famonga le New Zealand. All Pacific countries plus e yele si visa New Zealand ka o le working holiday visa. Lewa makanga koi opening New Zealand ya kungu ia visa waiver mang New Zealand. So I hope o lai mafau loko ai ila ko ia va ele kungu. Makau mafai ai come on the table and have a conversation instead of trying to be and be vendetta. A toxic kelil nga ko nga approach. A whaapea ngia ke iwa o se kulanga e move New Zealand put sanctions o nga o lai whaapea wa threaten I lako lakanga kangu ele approach Samoa. E pei o le paipa. Nganga pea kua o le ki le ko ise me konga whanga au. No remittances. La le ko yengi kupe mo I la kouia mai ngai kangaka I mai whenga luanga I ngei ngaluenga because ava apenga mawhainga whai New Zealand ya Lucia. And I think on melo Lucia sa masangi ngo mai whenga luanga I whaango ka New Zealand. It's only around 250. Nganga attack kai Lucia Ukraine. Kangi Ukraine yang New Zealand. Wakangko kango fi ascension ni Lucia. It's a very small part nga play New Zealand. But nga yele impact. O kanga ka whangoka nge nga le fifia la ko pleskenge. Why? Wale ko ingi visa mwhainga o mai whangoka nge ma ave kupe e kausiela ko ainga Lucia. So
ia ke au afa pe o lai mafo faule aku ngue sa le isu le memo mua afa pe le fio ese le ko ngole it's time for fia me le fionga sa fa pe ko fai pula lo fanga to be genuine ko lo le election avelang fa kuanga le malo pe fa pe o le sa fa yang fall pan mia fai le election melonga duo speaker kan kongwan nge yo le way receiving new information o le si fongo le ale palmengi la fai fa ku lo ko o musi you know fai le me sa o le fa mer kula fongo sometimes when we make decisions based on the law we are not be favorably kangaka but later on people will understand we were obligated by the law o le si me longa ko o le ave lor fa unga le speaker lenga fa ile so lua kasi o yang wali lua fe lorima e judicial review because wa mei ese le speaker mai le fa inga on melema mi el kula fong e kele a wala but we have to look at it from a proactive and a common sense approach malo fa chai ole fisiri muli ma fa mai se fininga lo le a tawo no o mal chat chai mi to vai to fo iwa misi se va noe to in mai le fionga ya bui ia la fai nei tato proclamation tau a ole fisili muli le a tau me saudi le fo o fa lava kula e pai o fa msingonga e tu sai o le pasi ai no le tau mo le fa vai ma le lato mau ma le titi e le kakau o nga kula i le speaker e paroka e bote a toa ia ila tau ia sa tau sku mo le ono e ui no nga ngau waku o le lai sa wai e ese le interpreting na kula e pa o le fa vai ma le fa li unga e ila ko e ia yo na ko mai le fa vai pe yo le lo ye siti e o fo i le fionga por sunga e tau papa Brenda la tu o lo fautu ina le speaker o le na manino a le sa wanga le speaker wa o mango ka pa le finga ngalo lo ye sidi i le mata upulea pe ala tala fea unga ona pa lota a cast le vote fo i lea a lo ngai ku ma lo onga o i o le sui mai fa sale le ama o le alanga uia uma awalanga ai pe ka i le ka wai le mga o kula epa le la wa ave fa msingonga le foi la ua pe e mai ai le fa le fina ngalo si mativa le lo le fam sinu sili i le to sila to ai la i le vaenga le abatua ai e ui o le ua quote mai e le sunga to lo papa po to mai tai loia Brenda Latu le vaenga o le constitutional fai unga le fa pe mai ai e ma he aloa o nga fi malu pe o pasia e le legislative assembly ia se kula fongo yon ke unga ma pasia e le ko e mafai ma ko e kaufia ma ko e roke e mafai na mai se fa mani no ngor vai nga le tau runga i nei 2 minute to tatu te ole memo mo lava asiaka e kule pe de seloia ole nga ka ko man ko le seloia e kule o me fanga le ko pu i afirme e le ofia se loia o ila le fa mo ye o loia ye ko va nga le longo winga o sui kai le ko ngai ia ma sui kai le afia le e ko mo me ke man ko fa kala afia le nga fa ile la fa ko kala afia le nga ka mo ka kai ke e fa ke por me ocupo me fa mai na ko lo li loia la fa ka la un fa o longo winga wa leva nga fia musu sko inga kule e pe fele me a el ka kale nga ia ku ia man ku foi nga mangingo la versa nga fong fkalai wo umanga illa soka inga malo ya sit a elas me fale con ui e ku lo ya sit e ku sa pelo ia fong fkalai ala nga lenga sa ile fong fkalai le fo kwanga lo ya sit ya ko fo mangi fo kwanga fo gilo ia le al parmenga la ko e ke ulava la ia o langa sa o lava le fa nga inga mara fa sa o fa liunga ka kaloia e nga kilo mo si le kamin ko por mele ai o nga fa ka mai ku ke nga por fa sa la po se me ku le pa nga fa ka mai ku le ko langa ko le a ko bo ba ko
fa mo le pasi le lo vai ko lo me ku sa lava pe le fo kalai e mo wa lo vai ko ai msarom ka apu le ka ulanga langa mai ku le pa fa pe e le ka kau o nga pa loka le fo kalai o nga pu ale ka o ve ku le ia ke ula ia e fa ka kelele e fa ka kelele ka apu le pe volanga ku lai mai wa e ku sa ka apu nga ka apu le e fo nga kom singo le wo so ngai loker ka ya ele o yo se lo ia o yo kom singo leo ele aulo mamla me ia la so la langa ko ya ke ba yo a play mangele le interview ngale al fonga al kom singo leo o le kele me supo pi o ngai sa wa e fa la no kusi fa mai le kusi le o lima a sau mer kusi ele pengal pawal me ngai ko kusi o le alu kom singo ngai paungal me ngai ka la kala kai ngai ese le aso lima mala sofiku yo me nga me mo maula ko ia male fa sa nga me al kele nga ngosa ele ko ngor kus ai uma enga wa fa sa nga mer ka ya malo fa chai sauni so fringa ile vai nga de ai ol me tawona tato respecting people's right to justice. Avese le biases. Kulepan HRPP, whatever they avapele manga ave. Ole me foi lai ka kaunga ka ko ngaku le ka ko mafau. Ele ole ave lo se maka upule court. All of the sudden we think ole sa ol ka kale avia. Ele kuso le fafi ka uli nga le ya ka ko e va pelo lo walu wa ye mo li ai ole walu wa ye ave kangi famasingonga. Usa o lawa ia le presumptions ua guilty ma ua saor kangaka lai avele a ua se le kule respondents po le kangaka le defense. By the time oro ave maka upu yo. And I think o le risk le alisa mo le kaimi ngai. O le kaimi ave se kangaka leo leo. Po le kaimi fo ave se maka upu se sir famasingonga. Ua instead of e kuun maka upu le court se mesela kfai yunga. There is a kangaroo court already happening outside of the court. Kusa au mafau fau le maka upulu wa ave vaenga le famasingonga. Pe voteless speaker pe le voteless speaker. O I kongu lava. E fe kau ia le doctrine of necessity le ngau whaalongo kalangoa e le ia kau e le sivaikai. O ngau I e kalawhea ngai ai. Le kuu fa le mafau fau. Po le ale, what is necessary le situation le ia kamingi. O le fesili foi la kau ke fesili ai. Mangkua e lua ia he to pillars o le democracy le kongo le o le palimengi. Mua o le palimia. Ma le longa lua o le speaker. O lai fafolis o le chief justice. A fa apela o le amai le argument e le kakaunga vote ia le speaker. Onga fa apea o le onga ia kakaunga nga fa malu pela nga kofi fonfekalai. What about the head of the executive? You know, o ko inga mafau faunga la nga e o feke inga e lo. Mafa o le si foi la fesili. Ai fa fe fea longa fo longa I kumalo before he became or she became a speaker. O ila representing le viu longa I kumalo. You know, e kakaunga kako va ai le kula fongo. Po le ale intention lai kula fongo. Sometimes you have to read deep I kula fongo. O upu e mai e kake kau mafau fau ai. Po le ale mafau fau sa fau ai ngi kula fongo. Ole me vela ngai ke au interested o nga loa ave le HRPP ma pe va pe loa challenge le vaenga le ai. But with great respect to the intentional HRPP, I will leave everything for the court because it will be so prejudicial for us. E kau ke kau mawhai whai se whai unga. Ai laile I whai susu enga le alwhamasingonga. Maro whapchai sauli. Te lo finangalo le leina ma o tangata e maramaran tula fono. E se mai lai finangalo komisina e no whai e whai lana whamasinonga ma whai na whai unga. Ia ma whasao pai e whasela whai. Ia, ai fisiringi ailo na tūlanga tauoloa malo na malamalama ialo le tūla fono.
o man tato por kalame o te fa maru atu te le o mai lo po mo se po o join mai na fionga ia bu ia o te lo no le tato taimi fo ia ele nei vai ngore fe fa ia lo fo ia ina tangata America fa to amato o mai ai tu lo po ma o no foi nei o mato ma nei to ina tau mata ma mur tai por kalame ia ai fa tai ro ba se ro fai o tu ai fa mo le la so a so to nei fa mole le misa se tu mai tatu wa pasi silanga le fa mole lava o le wai tatu fa mo le to to nga le o le fa mo le finga ya bui nei sini Australia le fukti sini mo to teno o to ye sini mai yes o le o te nei sini Australia o te le lopo fele no pitonu no te yai se mo te sini I le mato o malanga o mele o te lolo te no fo mato te I le hotel ai o te le lopo po fele no pitonu le mato te ya ona o le tembi mo le mo mai le nei fo I pitonu ai una ngaro fa mo le sto na yo le se fulu le tai au e le o le po o le se fulu le tai au a fio mai tato fie fatas o ila to fo fie nei por kalame o le tau te ya ma le tau tua le Blue TV ia o le avanole le tato lulu lima ia maka ko wa felo ia ma mai so ko nga I mere na ora ula ku ke o ku o kom singa ma yo New Zealand ave tato felo ia fa boy ia le fionga ia bui masira mo sing folaba le fanga o le fiafi ai to fa ma tua tu nei diso tato fa silanga ia I lava no por kalame ia le restala le o tu ina mai ia mo le nu o matai okay la turistala ele so sumare tolu le asosa o le skala le o tu ina sei la batupea sei mai o to so ta ile fa mo moli maybe that's the best thing to do fa mo moli lava misa o le vaenga le no fetu fo lunga fa mo le le na tulanga na o no nai rua fasi silanga ese umas ke le manga ola confuse sai le manu la tunu ia ola tu alalo fo le ai batu tato maftanga mai I Washington le fa mo le ia pe ma faina mo le to fa mai yo le lei mai ia tulanga o tato fasi silanga le stala malanga fa lo ina de te iwa lua fasi silanga ese le kai mekas ia o nota popole le wa ya uta fenga ese tia vai singano e a maftanga e lua ese mai te bio tatu fasi silanga ia ai le lua I lua kanga kai e fa lo mai po fe tono ia o le nganga le te talo toi malanga fa lo ia te fa fasi silanga I o le stala nei I Washington ia ai te talo atu I le fionga te mama tu ia leota Strickland ma tato maftanga fa pe foi le fionga ia afabasanga ia to le fo ma tato foi anu o matai ia pe ma fai ona toi fa o tile lei mai ia pe ese lava no fo nga fa ia restala nei ia pe ole a o fa tasi se mese tasi ina ia tasi fo ia pe ole tulanga pai malanga tu ma tato felo inga sa ia ia ole no te inga fo yo asiata ma tato por kalame ba ole por kalame ngi le wa o fa nga u ma ia wo ma pa ma ngata fo ile o tato o lo nau ina ia ta fatu ma wina pea le fainga malo ale fast mode ele o se vai fo ile ale fast wa esere me wa nga ia ola le to le mau le tato ma o to pala vai Washington Seattle Washington State pe ma failava ona toe fa ma o le mai ia ona o tulanga le ai foi nei nisio vaenga fa mole o tato foi e tele na fie ta share mai posters se va ko la le o bole va no fa mole lava sauni ma ia o tau tai ai o ke va ko lunga tato fa sara longa lo ia le lei wa mai a mai se tulanga lo ia le lei ma se autasinga ia ai afa pe e te tango fu ile le tato maftanga yen tato filo ai uma enga ki kangwa o senta ia pai mala fai
ona e fa mo mai la ia le o te tango fa sisila tu a e le ui mai fa te to ia o te fa malu watu e le ma fai ona vatu e lungo tato por kalame o mo fo tato fai upu ma tato fa so ma tato fe lo I ai komiti lava ia o mata fale nei al fa to le to sa mo tasi e wo ko kanwa le o tato fi so tai sen mama ina tato ni fa sisilanga ai fa mo le moli a fai o iai ngi fa kuma kunga mangi fenga ko inga ilo to la va le lo fa mani no atu fa pea a fai o iai ni tulanga fa le o nga tasi to tonu la voni to mafta a wangi sa ki ai fua le kako por kalame o te alofa ai o te tau sa o te fo fa mo moli sor out le le ona au maila ia o fa to fa inga tasi ia e fai ko el kako fa sisilanga au wale au te singa e fai ka ko ngau fa kasi samo e wa ka sa o ko asia tamat por kalame e fai ka kiren ka ko mo fai fa kasi samo ai o kasi ka ko o la fo ila le tu o la lo e avatu fa ala wa tele umai ai ngor fa tu le tu sa mo tasi mama ta fale te tasi io a fai o ani me o tupu fa lo to ifale fa mole so le pule au tasi uma na mai le tatu fa sisilanga e avatu inga nge ese akule me o ke vakua I ese me vagi e pai mala fai o te ia le o tatu fa tu au fu ai le ese nga fa pena e la o to vatu male nga to mo le fa do fa mole utangia mai ia la utaru sangatu ia ai ole vai nga la le filo inga mali ia le lu matai la vai ia male fio nga ia pule ia le la o vatu lunga fa mole filo inga male fio nga ile fai pule salenga pule ile hall ali Bethlehem I Lutheran Church ya ile aso to na ile aso rusu mari vomat ya ile address le na tu lo tasi o tasi East 38th Street Tacoma Washington ya mo ila to fo I lesa fa tau pe palulu tu la uma fa pena ya na wa fio tu le fio pule ya mo le to tau au ina mai male au ina mai ke o misi ya oi ya le vanoa ya le na tonu lava ya a tato wa e seki mai roka ko ia matato maftanga fo ia committee a mata pale tasi peo le tato fa soa a seki mai ro o to ona au mai ro leo to fa silanga mole restala e tu inatu ilu mo tato por club ya o a fai le tato fa mo ya ala fo ja o lo to malai fa mai tato por club tato ta abele ni ba ngora fo Ja, fafta ia siata le musu mai le Godfather ki fai aku ska ko kala. Fafta tele lava mo nei aso ia Samoa ma le fafonga I so se vaenga ole ke lope. Ia le afo I se tala o le tau tamali. Ia aswa atu vai malu puenga. Fa foi mai foi se famtalanga o pa o papa. Ia le ia taua sauni ma siata. Fafta tele mo nei afiafi. Ia afo fuanga le nei weekend ma le restaurant nei vai aso. Ia iai pele atua I fofuanga ainga nuu mai kalesia ma so se vaenga lava. Stay safe and keep the peace. Malo ma fa soi fuako. Tau ta ia e ma le Blue TV. Fionga ia asiaka fale malu. Le ia taua Peterson ma sauni seleni. Fa soi fuako. God bless. Malo. Asoi foi na le fiaf Nga pisa maua e whalehanga lua lima. Fio mai e te moli maui. Ainga mawau, haku fio mai. Ai nei visi roa wanoa, se moli mawin nai nei tau wanga. As whawai lea sau nei, se fulu walu lau toba. Au wane imisia. Le rua I tau wanga pese whalehanga au kilangu imisia. Au mai, lau ainga mawo, kato fia fatasi lea fiafi. Fia alu sa wata lunga TV. A whaleono le Australia, quarterfinal. A whaleono le Australia, semi-final. Ia ma le final I le asasa I le a whaleono. Sols Football Bar, Andrew Baxter Drive, Mangele, Tato Kaiona. Ainga música, tuna, en café. Yeah!